ke mutse community radio ya lekgotla kgašola se le gae gona fa le go 96 dot number 3 fm ke mokage ka ba 96 dot number 3 fm ga go fitlelele o ka re topa fela gona fa le go www.nsrs.co.za ke ya ka kua go professor Moremi Moroka a ke go tame malome ka kapa a ke tloga ke go dumediša kudu ka letsogo le le maatla ke re thobela a ke dumediše magageshu ka mešate ke dumedišeng baruti baka ke dumedišeng magoši ya ka bogošigadi ke dumedišeng mangaka ka moka magageshu ka go fapana gole le gausi mo le lego gona ga ke šie motho ke a letama batheeletši ba mutse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ka mola Facebook ke a le dumediša balli ba rena ba batlileng mo ke a le dumediša ke rata go tsebiša batho gore ka mokibelo kua gae re tlo ba le meeting wa batswadi ba bana ba ba thwasang ka kua gae meeting wo ga o tlo distepa ba e lego gore ba tlabe ba tlile phekolong ke tlo ba le meeting wa batswadi ba bana ba ba thwasang ke buditše bana matšatši ya go feta gore ke tlo ba le meeting le batswadi ba bona ke a gopela lebaka le legolo la go gopela meeting ke gore batswadi ba tle ba tsebe gore bana ba tšwela pele ga botse ba tle ba bone gore bana ba bona ba phušitše go fihla kae go bane nako ya nyoko ya batamela ya October so ke duma gore motswadi wa mongwe le o mongwe e re ge ngwana ga gae ya nyokong a be a kgotsofetše ka se e leng gore ngwana o se tletše ka kua ga Moremi ke nyaka go bona ngwana e tšwa tseba dipheko ngwana e tšwa a tseba dihlare bana ba le ba leng ka mola ge re le mo radiong mme re kwa bona ke gore theeletša go tšea maele go ithuta go tše dintši a ke nyake taba gore ngwana ga a fetša go goroga tla re botse gore yena lelo tša gage ga di loke ga di sepele gabotse modimo wa kae o šetše morago dipheko tšona wa di tseba aowa dipheko dihlare wa di tseba aowa go ra re ngwana ba ile go bapala so ke nyaka gore batswadi ka moka ba tle kua gae ba tle ba bone bana ba bona gore ba tla kae ba mpotše gore bole ka ge ke le Moroka ke thwasiša bana ba bona ba kgotsofala go ya le ka mokgwa ba rutiwang ka gona goba bana ba re dire eng e tlang batswadi re tle re bontšhaneng ge lena le batswadi le kgotsofala ka mokgwa bana ba lena ba tlabeng ba tseba ka gona aowa gona ge go ra re nyoko wa rena e tla tšwela pele le nna ke le Moroka ke tla le botša mola le mola mo e leng gore ke duma gore bana nke ba pick up mola le mola magageshu go sasa ke la boraro ke tšatši la ditshebeletso re a sebeletsa go sasa re a sebeletsa mello yo thoma go tuka kua ga Moremi ka 3 o'clock mello ra go tša ka 3 o'clock 5 o'clock o santse bo fihlile kua ga Moremi go te tseba go bajwa ke rile taelo ye nngwe ya sefuthu se e leng gore se tseba kudu batho ba e leng gore ba bajwa magagesho ke galo tsamaya a o kry thušo o walla o tsena ye ngaka o tsena o moruti o tsena ye kereke a go mo go loka go gona e tla re tle re bone gore re go thuša jwang sewašo sela se nago le maatla re se dirileng sa sekereke ka lebaka la re go sasa ke tšatši la ditshebeletso go tlo bereka batho ba kereke le rena re tlo ba re le gona fao e tlang le tle le kry-eng thušo re go thoma ka sekapo re go thoma ka sefuthu ge re fetša mo magagesho re ya go bafa ge re fetša mo re make sure gore badimo ba geno santse ba be ba le gona ba re botse gore go diregala jwang basebeletsi ba ba tla beng ba le gona ka mola morago re tlo iša batho ba e leng gore nnete ba tseba ka taba go profeta ba tla ba ntšhetše batho ditaelo gopola gore ge re tsentšha sefuthu re se tsentšha ka metsi a e lego gore ke a sediba se e lego gore magagesho ke se bitša sediba sa bophelo ka lebaka la gore sediba se e leng gore ke sa bophelo metsi ya gona ke a tloga nna ke ye go ga metsi jale ke rile ge ke le kua ke bolela le bagesho ba mpotša gore monna a go be ditshebeletso la boraro kua batho nke ba kry-a ditaelo batho ba fole a re kgahle ke tabe ya gore o kry-ile gore ka mo malapeng go tletse dintomba tše di šetše di fetogile go kgabiša o kgona go ba motho wa moya bagesho ba go etelele pele tekemele ema goba ge e le gore ba geno ba bona gore ngake a borena go a pala e palela ko go ema ke tshwanele gore ga e ba eme ka lebaka la gore ntompa magagesho mmere ka ona ke ya gore go tsena balwetši ba fole mo go nago le dikereke le tshaba kgona le tswalela ya mellang batho ba gesho re phetheng ditaelo re thušaneng setšhaba sa gabo rena se tle se kgone go fola le tle le kgoneng go ba le tšwelopele lo tša lena di loke ke nyaka bana ba e leng gore sa le ba tshepišwa manyalo dikgomo di jikile di-ring di dutse mola le maširi a šitše a rukilwe e tla ke tle ke go bontšhe gore ba le sefuthu se ke tlileng go riela sona go sasa se na le maatla a magolo go fihla kae ke na le product e leng gore e thuša batho ba ba sepelang ke dilo mo sefahlegong
go sepela ke dilo mo sefatlegong seqhitho ke na le product e leng gore go fitla ka kua ga moremi o re ngaka nna ke tlile ke sepela ke dilo tšenkeng ke magofane dilo tše di sepela mmele ka moka di a ntoma ke na le product yeo e thuša kudu mabapi le tabeng ya batho bao ke na le motho o e leng gore magageshu go sasa o tla ba bereka ka motho a tshwenyang ke thokolosi fela o tshwenya ke thokolosi fela re re boela ka thoko o kry-a motho e leng gore o bereka ka thokolosi fela o berekana le wena dithokolosi di a fapana go ne thokolosi ya go bolela go na le thokolosi e leng gore e no nyanya motho matswele go na le thokolosi e leng gore e no ja mmele wa motho mmele wa gagwe o no fela gannyane go na le thokolosi e leng gore e kgona go ria gore madi a gago mo mmeleng wa gago a suswale e be madi a mantsho batho ba bantši taba e ke e bolelang ba e tseba kudu ba ba felang ba ruruga ba hlaba maoto go e tswa madi a maso mafelelong go no tswa metsi a mantši ke lebaka la gore magagesho le sepela le gatlhana le mathata mo e leng gore ge le santse le kry-e thušo go ba boima gore le kry-e thušo ke tlo lefa dinomoro tše le tlong go di founela for go buka gore go sasa ke etla ke nyaka tshebeletšo ke nyaka go tsena sefuthu se e leng gore ke sa lephakama sa go mphakamiša sa go nkiša pele mo le go gona go te tseba gore ga o bereke e tla o kry-e sefuthu o ye mmerekong mo le go gona go tseba gore wa bereka fela o nyaka promotion e tla o tlo kry-a ditaelo di gona ke tswa go di nyaka nna morogo ka metsi a pula ke go dietše tsona ke di emetše wena fela ke nyaka motho e leng gore o na le business o a bona gore ba le gona mo ke a šwelela ga go sane se se lokang ke nyaka gore o tle mo ke tle ko go fe ditaelo tša business sa gago ke nyaka go bona e tsoga ke nyaka go bona gore ke a rekiša ge motho a re koko o se ka mmotša gore a re ke nyaka borotho o mmotse gore a bo gona a ke nyake motho a go rekiša gore a ke nayo re nyaka gore ge motho a re koko ke tlo reka gore o nyakang o re ke bo ka reka bana ba kgone go gola ba ye pele ke nyaka batswadi ba ba tsebang gore bana ba bona kudu ba ka gare ga grade 12 bana ba e leng gore ba ka gare ga grade 12 batswadi ke nyaka go lele mošantong ngwe bana ba lena gore ba bala ka thata ba nyaka go topona ba fihlile kgole fela go na le batho ba ba šetšeng morago ba ba lebeletšeng ba nyakang go tla go lenyamiša ge di-result tša bana di tla go tswa tšešang bana bao mo ba tla ba kry-e ditaelo bophelo ba bona bo kgone go tswela pele bo be gabotse ke na le mopapa go sasa re a tsena bageshu 6 o'clock o santse e be e le gore motho o ka mola ba mmeile matsogo nna moroka ke motšea ka tšaka tša bopeka mena tša bosuka sambe re raka tokolotši re e bušetša ga gabo yona re e thoga molala re ntšha le ka kua gae difounu ke tše magageshu o ka di founela go tloga gone bua le wa re ke nyaka go tla ka moo ke nyaka bafo ke nyaka go tla ka moo ke nyaka dibafo goba nka no le fa 5 minutes fela magageshu ya gore o no founa o no mpotša gore bothata ba gago ke eng ke tsebe gore ke le moroka nka go thuša jwang then o no founa re no go fa 5 minutes ba le ba rena šiba bona ka mo kgale re sa boleleng lena magageshu re bolela le rena re kgone go ka le thuša right re a leboga moroka re a leboga tloutša baroka nomoro ya mogala mogagesho ye e le gore o ka tsena gone jwale wa bolela le moroka ka sebele ke 01311004067 01311004007 ke a e bušeletša 01311004006 le 01311004007 o bolele le moroka ka sebele o go theeleditše show mcrs o mo moyeng dumela hle mcrs dumela mcrs a satane show jemisitše screen nke le ntšhentse fela mo bagekolo ntšhantse fela mo metšhini ya rena še e stakile a e kgwathege ya ka pelanyana ga e le gore ka mo re a staka ba ka re founela go 072 133 6761 072 133 6761 5 minutes fela magageshu re tsena ditabeng 072 133 6761 072 133 6761 o ka re letšetša fao ya šiwe ya lla ya moruti ke yona ya moruti yona moruti thobela le kae a ge ka Thabana
o ri ya motho o dutse le ena o mpethile ka garapo loto le Motišemo. o tshwere dipikara Motišemo, tsaka jwale Motišemo. ha ke re ke bolela le bona Motišemo, tliša mothomo. a ba go theeletse shuwe Se se o kae? ke bona ke kae papa Re gona. ee O dula le monna o itia ka digarafo go raga bošego le mosegare. madoda ebile ke boele mo gae re na le sana o ngaketse turum o ngakele turum le ramogelesana O chatile umuntu lo. akangitshati Man- tope ma- le ma- akangitshati Manje uhlaleleni naye akubetha ngakakutshata ungabuyele ekheni. ngibuyelile ekhaya like nangibuyelela ekhaya isawundi la kuye impikara zami zibuye ke nyaka thuso gore ke kere dipikara tsaka Khe wambizela amaphoyisa? ngikhe ngambophisa phambili angibethile like ngarabi case because umama ke bekeze ekhaya Jama. wayithwarela Wena wasula icase wena. mina Manje ngafuna i-case cause Aha, ithi sukutshele tata bongakakhuluma izinto eziningi ne? Na uhlala nomuntu akubetha akuhlakisa uyamhlala. And then wambophisa awusuli icase because amapolisa ngeke usathola ihelepo kuwe because nangale emapholiseni bayabhala phasi ukuthi wena usule umlando umuntu ukubethile manje la iphitshe njegolo asolve indaba zama boyfriend zokuthi umuntu uyangibetha angitsho usula umlando wena tatabo awa siyathokoza mna kwethu ayifuni iphitshe njegolo leyo re a leboga nkore ke bona awa motšhini wa ka ganna o dia jwa nna batho ba modimo o gona motheletso o mommo thobela hello le kae re gona le kae mama re gona ee ke nka bolela lebitso la ka gore le tlotlagana mo radio o mo radiong o ka no re hloka ina re go thuša ka mama okay ke nna tlhokaina ntate moremi thobela ke na le bothata o na le bothata go ba kae a ke lwalene ke motho e leng gore ke na le ke tshwanetse gore ke dire white wedding ka December ya and then ke sentse ke dire white wedding ka December monna o tlogile sala ya mmerekong ka metseng re ke ya mo founela a mo fa sa ra ba dikholo tsaka e ke re ke a mo WhatsApp a sa tshwara di WhatsApp a ke tsebe gore bothata keng sa se dirang fela ko bolela le batswadi ba gagwe gore yena a sa kgona and di-invitation di tswile so a ke tsebe gore le ka nthuša jwang mashira everything e ready ya ke nyaka batho ba go swana le lena go sasa gore le tle kua gae batho ba bantši mama ke tseba ga botse gore ba ka gare ga sello se segolo ba swere mashira ka matsogo le direng ka matsogo destroy sa le dinometa lenyalo le thišitšwe ebile mokgonyana a gatetše pele o mo dirile monno gore a napa a šala ngala ebile a ngala le direng le mashira ka moka mo o boelane le mme ngwana gage wena bo mo tšeetše mmago ngwana gage awa ke ba kry-ile ba tlhalane bona mama e tla ka gae re tle re bone gore go diragalang ka e tla ka gae go sasa ke phetha ditaelo tša batho ba go swana le lena gone jwale ge ke tlo draw e ke fetša e re tsena mošong o founela malefo o wa go ngwadiša o tsogela ka kua gae furugu ke nyaka batho ba go swana le lena ke a leboga moruti founu wa gago ye monna go boditše ka re moruti santse a sepele ka iphone thobela le kae pa tsa re bola go re la hloka ke hloka ina mo ga mphahlelo mogodi thobela e bel re la fela la bola re tso re le khwetša bwang o dia galang ka fela le re etela ka mo sa tintse tša borena Mr. Borena nna ke ne go thata o ya a ke bo mara ke monna o ile go rukile o thata ba ka ile gore ke tswele ka kwa ga ke ne 37 years ke tswele ka ga ke dula ka gaka ke ne bothata ba go se gotelle ke digarebe a ba dule mme a ba dule ke kgona go tša 3 years ka mokana ga bona ba sebe ba tsamaileng ke ba bararo ke tša 3 years ke dula le bona mara ga ile gore December mosadi wa tsamaya ya ba go bethile pa la bobedi le lengwe ke ka mola Jan Fes
hlatlolanang o no tla mola Jan Fes ke tlo go tlela le ditaelo re nyaka go bona motho e leng gore go beetse lepheko la gore wena o dula le mosadi 3 years after 3 years mosadi a ngale o go bušetša morago kudu tate mogolo tabe o santse re ilokiše eo ene le rena re fela re ka thabang tate moreni ko le ngetela lefelo la ba rena la ga mphatlhele ba reng ke mogodi gape go ra re di a bua ka moo ke fela ke kwa mara ba re ka kua ga mphatlhele bannawa banna ka kua banna go lokene gape re wa ga boimena a go berekiwe ke motho e le gore ga botse mebereko ke e kgwetša mara mokgwetša ba ntshepiša ba re re tla go bitša ke swantse ke ba re tla go bitša ba re ka thaba kudu Mr. Morene ge re ka no re fitlhela ka mo lefelong la mogodi ga mphatlhele go go kwele gabotse mopapa ba re lokiša sejare ka kua ga mphatlhele re tlo ria jwalo tate mogolo ke a go leboga thobela thobela le kae ntate re gona le kae ke tlhoka eng marapo thobela ne bothata le mmereka ko kgweetsenne mmereko ga o nyaka o sa o kry-e kgopela tšhelete go namela go sa o tle kua ga moremi dibafo di gona go lla le dutse le ka se thušege tate mogolo e tlang re le thušeng le kry-eng mmereko ditebogo di tla tla ka morago ya ke ne le taelwa lena fitlha furugo ga o fitlha o re moruti ke nna ola ke boletše le wena kua ke nyaka malefo ba ile ditaba tše di tseba ke yena ke mo file dilo ka mokana ga tšona wena go fitlha fela ba tlo go phethela ka mokgwa go nyakegang a ke go leboga ya di aka founu wa mopapa man ya no ya le dina la yona ke tsore keng e thobela re gona le kae ke tlhoka ina mono ka neng tate morena thobela tate morena ke na le probleme since ke timelela ke abuti ka the year 2000 ya so la ne bena re tsoro ko kae yewe e bohlokwa kudu tate mogolo nyakeleng seaparo sa gage go ba senepe sa gage le tle ka kua gare ga lapa go sa re thomeng go nyakana le abuti go bohlokwa gore re nyakeng abuti ya rena ene ka mo ke tshwere ke le heta since mmere wa ko fela ke bere ka sentšhirona ka batha ke le heta fu he ke tsoa lo tsola ka la tonya ha ke tsoe re etse maloba ke wela ka motlung le tla ka sile le siftile no bothata bo ka mo gare ga lapa la geno bona bana ba tsamaya ba bangwe bana ba ba betha ba bayo so taba e ya gore le tle le bayo ba bang ba speech a se yo ba bang ba speech a se yona e tla le getla ge le baba pale ya lafiwa e tla mo nke re tle re go bereka re bona re ka ria uang ke tla go swara ka letsogo le le matla nke ke matlafatše le getla le onke le fole moleko o le mmonke o tšo moo le koloi ya ka ile yawa la re bone e ntse bara ya go ba le begile lopana fela a re lokiše wena ge go ka loka wena tše dintši di tla re šala morago a re lokiše wena wena go nbele go founa mo no re mopapa ke nyaka go gahlana le wena go sa furugo ke etla mo then o tla kry-a ke go lokišeditše ditaelo go o fitlha gore ke nna ola ke reng wa gešo ga gona motho ga a se gona wa gae pa re ne tsela tše dintšhi kudu tša go nyakana le yena e tla re tle re bone re go thuša jwang wa mafelelo founung ya mopapa thobela re gona le kae thobela nna ke na le problem ya di-dreams tše dintši ke sa di kwešišeng nako ngwe ke lolora metsi a mantši a doka a tla mo go nna nako e nngwe ke bona dilo ka gare ga metsi a ke tlo tla di tlhalosa bjang maloba ke lorile e nngwe ke bone metsi ke sepela ka gare ga gona ke sepela ke bona motho wa mosadi ka mogare ga metsi wa ngwei fela ka letsogo bjana ke go mo kwešiša gore ke dilo mang dilo tseo metsa wa lorang ke a ditšhila ke metsa sekono a sekono ke motho wa legare bo ke mmona ka mara metsi o transparent o kie bona la ndongoleng okay ge go le bualo tate mogolo go bona metsi ile ya mantšhi ene metsi a masekono ke go bontšha gore dilo tša gago ka mokana ga tšona gore di loke o swanetše o ye metsing fela o re go ya metsing o se ka ya o nnoši gobane o tla kry-a e le gore ba go berekile ba latlhetše moleko ka kua gare ga metsi o tla re wa tsenela ruri wa palela ko go boa go nyaka gore o tle o sepele le rena gobane ebile le go sasa ke letšatši la noka la go ya go phetha go ba o e le go gore ba tswetše ke taelo ya noka and then dilo tša gago di bofologe mo di bofileng gona go o fitlha o no re nna ba galabe ke nyaka metsi ya noka fela and then nna re a tseba gore re tlo go iša nokeng ya hlola meleko ya go ntšha meleko ka moka mo go wena
yone meleko ke meleko ya go bona ba go bitsa mangelo ya geno a nyaka go bolela le wena mara nyaka o te tlhatswe pele gore ba re ge ba etla ba go fa polelo e kgone go dula gobane bona o bona gore ka mo metsing go ne le lengelo imara le palla go bolela le wena o le bona la gole ya ane wale ya mafello ke bona mogala bo mongwe wa pere gola nkwe o swere molamo o ka re ke molamo wa motho o mo short o no ntebella a bolele se ya gora re le sedimo se gona mo go wena se tloga se nyaka go nyakishishwa le sedimo se gona se nyaka go nyakishishwa bohlokwa ba sedimo ke gore ge motho ane badimo badimo ba bolele le yena ba mmotse gore o swanetse go ya go phetha bongaka kae gona bongaka ba mokhuta mang then ge e le gore ke bongaka bo hlakane le mokgwa wa go phethela skrek re tlo go thuša le gona alright thank you le ba ba founang mo papa napo ba ngwadiša magagesho go sasa re a phetha o dutse ka mo gae o tshwenya ke thokolosi o tshwenya ke bolwetse o tswile difola o bethulwe ka mapanta stroke ngwana shuo o swere ke mafofonyane e tla go rena re tle re bona re bereka buang ka ngwana o founela difounu tse gone jwale o ba botse gore o nyaka go tla ka moremi o nyaka thuso go sasa 071 398 1508 071 398 1508 goba o ka founela 071 414 5880 071 414 5880 wa founa gone jale go mokwa o ka ro sa robetse re tsoga nako e fihlile ke nna mokete ke tswa kae ke nyaka go tla go sasa ke tlela consultation go ba ke tlela di buff then re tsebe gore re nele batho ba kae ba ba tlong go bafa ge ile re go kgonagala kua ba no tswa ba swari difela ba ntse ba tshofa nako gore go sasa ge ba etla ba kry batho maswika ile gore ba tlo futha ka ona a kgone go ba lekana go ba o ka founela 060 959 0303 060 959 0303 a re namele bjale malome ka kapa re tsamaye bjale dipitša ke ne nnete gore di a bela bjale ka nnete a re a leboga moroka re a leboga nkore ke no fetiša molaetša ebile e le maele go batho moroka ya makgarebe a ga borena a ne le bothata ba go dula le di-boyfriend tše di sentša ba nyala ba dutse di-fatensete ebile di-boyfriend tše di a ba tlaiša motho ba moeletša ga gabo ba re swariša mothong a ya go mo swariša ge maphodisa a etla a swara ka kapa yena ka bo yena a boela kua a ya go phumula molato wola wa gore ke swarišitše ka kapa batho ba tsebe gore ka kua police station go phumula molato ba ngwala gore molato wo o butswe ka date so moketekete wo a o butseng a boa a tla a o phumula wa nkwa kere ene go o phumula molato ka kapa ba molokolola o a boa ga a boa o sa tlo go setla rega a tseba gore o morata kudu ebile o ka se o dumetse gore a be ka gare ga disele o tlo go hlakiša ge o boela kua maphodiseng gore banna monnola o wa ntlhakiša ga ba kgone go bula molato ba a bulela gore ka kapa tla swarwe ka baka la gore ba a tseba gore go sasa o tlabe o buile o etla go o phumula gape se sengwe gape ga ba kgone go bula molato ka baka la gore kgaitšedi tša rena di tsebe gore ge di phumula melato go swana le gore ba bapadile ka property ya state gape vene go tloga kua police station go tla ga bokakapa ke petrol ke nako ka nako e vene e latang kakapa ke ka nako nkebeng e kitimiša ditsotsi tša nnete jwale dikgaitšedi tša rena di nape di tsebe gore wa swariša motho wa phumula molato thušo o ka se tsogile o e hweditše go ya go ile gona malome ka kapa ge motho a bethwa ebile a rema o ka garafo gone jwale a re ke nyaka gore pitšentše kgolo le nthuše ka gore ke late soundo and then o phumotše molato ntwa e lelang ke soundo ro mo thuša wa ntabeng ya soundo rena le rena ba ye gore rema ka digarafo ge re fitlha kua aowa no ge nkebe kore dikgaitšedi tša rena di tsebe ntwe number 1 go dula le motho a se a go nyala ga gabo kapa le dula steneng sa lena ke phoso taba yewe
because motho ga gone ka mokgwa ka go hlomphang ka gona ebile gone ka mokgwa ka hlomphang lapa la geno ka gona go ira gore lapa la geno ge le kgona go gontšha gore o ye go dula fat and set go ra lelapa la geno ka bolona ga le ne order jwale monna o tlo go hlakiša tseba gore lapa la geno ga la kgotlagana wa ya maphodiseng maphodisa a swara motho ge wena o fetša wa phumula molato ga go ne nto e tlang go loka so mathata go swana le ya dikgaitšedi tše a tsene mmoki a se mathata a pitšeng tše kgolo ae ga a ye maphodiseng gore a ye go ngwalle lenane go le le tsena mo tv mo ba latana le bo dipika ba latana le diaparo ba latana e seng mo pitšeng tše kgolo go bohlokwa gore batho ba tsebe gore lenanego le la pitšeng tše kgolo le thuša ka mokgwa mohutamang magagešo re thuša motho e leng gore ba nyalane lenanego le le thuša batho ba e leng gore ba nyalane go bethwa ka digarafo go bethwa ka ditshipi dilo tša go swana le bo direipi a re bereke ka tšona mo ene morok re di iša maphodiseng o dula le motho wa go betha nna o reng o sa e gageno o sa e gageno jwale re ra gore dikgaitšedi tša rena di itsebentwe gore go ne mathata a mangwe wena ka bowena o te phakela ka gare ga bothata o le awe kapa o se awe ge o swarišitše ka kapa tlogela ka kapa a tsamaye dikhoto ge ba mmona molato ba mokwebe e no ba bjalo re a leboga ke bona o ka re ka mola mafaratlhatlheng le golle Sharon phela dithaba ka mola o ka re re ja khekhe re ya ka mogho mongwe mo Sharon re ya ka mogho mongwe mo leboroso re ka leboroso mo re tle re beše bale mmotšišeng gore o beakantše jwang ke re tloga mo re ya kae ke a mmona mola Sharon gore a o re le golle gona banna go gola nna banna a wa banna nko no mitiela matsogo malome ka ka le ge re sene selo no mitiela matsogo awa mara o ra gore yena ga a beakanya selo na batho ba modimo na yena ka mo ga a beakanya selo khadi matsogala ka kruwa bona bjale matsogala ena a tseba a kae matsogala ga no ka ra magana na nkore ke a hlole ka mo matsogala nkore ke a hlole ka mo la tseba magagesho di fatensete bana besho monna ka tsugila go hlomphile hlatswa mahala o apia mahala dilo ka moka ga jona o di dia mahala wena awa a ke bone ga botse ka mo moroka matsogale a ne le go tseba ke kana mo la dulang awa ire ke no mo phaphathela straight re a mo phaphathela a gole a gone molato re a leboga magagesho ba liba rena ke ba nko ba tametse le kopelwana ke bone šetša e dimulanya ka go robala gane le tlwaetse go robala nako mang kgaitšedi yaka le tlwaetse go robala nako mang o le robala ka pela right ya a ba share madume fela ke re bana besho nna ke nna moketekete ke dula kae wa ga mamang ke dula kae ke dumediša batheeletši number 2 jwalo phele re tsena ditabeng aga a go thome ena o wa go potuma o yena wa go robala ka pela o ka maduma go thome ena a dumediše batho ba kgaitšedi ya ka batamela kgona o dia jwang o bolla leina wena mang o dula kae o dumediša batheeletši Mela batheeletši ka moka nna ke nna Frida ke tswa ke le Slovo aga number 2 Thobela batheeletši ke nna Fina ke a le dumediša ka moka ke tswa ke le ka mo Slovo mma go rena ka mowe Thobela ntate mole ka kapo ka moka ntate mrem ke nna Victoria Chao Slovo aga kgaitšedi ya rena ka mowe awa o kgona go bolela le go sa di apara lotšeng Thobela batheeletši ka moka nna ke nna Leya ke tswa ke le Slovo ke lena ba ga mang ke rena ba ga Chaoke all right wena le le two taba tša lena di tla tšwelela ge ntše re tšwela pele mo molli ke mammogo lena re lla ka moka a go hlalose mmago rena gona goba go hlalose kgaitšedi ya rena ka mo go lla mang pele Makoko go lla makoko pele ya e fa makoko a lleng pele mo
Thobela Bathaeletši. re fe lentšu mmagorena re fe lentšu la go swana le go omanya bana ba ba gago re fe lentšu mmagorena Thobela Bathaeletši. Nna ke tswa ke Slovo, Victoria Chauke. Ke la ka di-ID. Ke nyaka thušo. di-id di a jwang mmagorena Ka zama ka moka ke kry thušo. Ra sokola mola motseng. Dikgarebe tše tharo tše a di kry mmereko ka lebaka la ka bana di tshwanela, nna ke na di tshwanela. Ka ba jwa maoto ke maoto, ga ke kgone gore a selo. ge o se ne pasa mmagorena a o ne pasa wena Ga ke nayo, a senke o no ba le yona bophelong ba gago ange nenayo. o nyetswe Ga ka nyala. fane ga Chauke ke ya geno Ee, bana ba ke ba gago ka moka ga bona ee, a bana dipasa ka moka ga bona le bona ga ba natšo. o ne bana ba kae mokgekolo Ke na 6. ka moka ga bona a go ne lwaneng pasa 3 sharp. Bana dipasa. ba di tšere kae bona ba di tšeiša ke mang ka gore wena o mma bona a o nayo Mathomo na ke rula morarela. Ke šia bana na mokhekulo mongwe. Nna ke bereka dipolaseng, a sala ba hlokomela. A sala a ba thuša, a ba tšeisa di-ID. Thuye. jale nkane o sa mo kgopele gape gore a tšeiše le ba ba bangwe ka moka Re zamela go sa kgonega. a go sa kgonega Ee, mma gore na le tswa kae gae nna ke tswa Maputo. o tswa Maputo Ee, o ne mengwe ge mekae o le mo gae o le mo South Africa ke tle mo lefaseng ka 88. 1988 Mm. o e tla ka eng ka lenyalo ka mmereko ka eng Ga ke tla ka mmereko bona go di a di tsamaya botse. and then ka 1988 bana ba ka moka ga bona o ba belegetše mo 4 ke ba bereketše mo lefaseng. and then ba bangwe o tlile le bona 2 my twins. o tlile le bona Ee, le tla ka tsela mohuta mang mma gorena ka baka la gore pasa ya gago ya ka kua Maputo o na le yona ke gare tlile mo, e tlile ka di-develop. o le tlile ka di-double up Ee, lena mose ke lena ba lenyakang le lena ke lena ba lenyakang le tate tshwariše ka maphodisa ka gore maphodisa a nyaka batho ba go hloka mangwalo lena le a tetsweletša gore ke lena a gone molato mma gorena jale o duma gore o ka kereya pasa le bana ba gago ba kereya dipasa ee, wow ke kwele o lla ka taba dipasa o lla ka maoto o lla ka gore dilo tša bana ga di sepele ga botse and then ye nngwe ke eng mma gorena a di sepela botse. Dikgarebe tše di na bana ba tsena sekolo, and a ba tsena botse ra rapeletša. A ba kgone go tšwela pele, na bona ba mamantshe a ba kgona go tšwela pele ka sekolo ka lebaka la di-ID. nko fe morwedi ya go mogolo kgaitšedi ya ka wena ko wena o tlileng le mama mo ka di-double up nna ke belegetšwe mo wena o belegetšwe mo o belegetšwe sepetlele gore ka gae sepetlele and then go a diragala jwang gore kua sepetlele kua ba seke ba lefa di-birth certificate a ba rona ba le dikarata tša tleliniki fela lene dikarata tša tleliniki fela and then o ne bana ba kae wena ke ne ngwana moteng a ne birth certificate le ena karata tleliniki o na le yona o mo tsamaiša dikala dilo tše ka moka ga tšona ne ke moišešitše lo mogolo o neme bokae o ne 15 years ke ngwanyana ke mošimane ke mošimane ke mošimane a ne pasa le yena e fa maedimola ka mo iša ka mo go maedimola
and then Azishe wena o ne mengwaga e mekae o ne bana ba bakae o ne pasa ga o nayo a ke nayo ke ne bana ba bedi ke ne 25 years okay bana ba gago ba ne di pasa le bona no motho o ne 8 years o tsena sekolo o mote o neng o ne 8 years o tsena sekolo motho o sa le monnyane a tsene sekolo so a bana di pasa a bana di birth certificate le bona a bane seng di karata tša tleliniki le gona bana le tšona and then bo papa go bana ba bakae a ba gona ba tšhabile na o šetšane o tšhaba gane o monnyane o ne bokae ngwana ne 3 years o ka 3 years šetšajile dimara jwale kgaetšedi yaka le wena o hloka thušo ya dipasa bophelong ba gago shapo wena dilo tša go di go sepelela gabotse ao go ne tsamang gabotse a e gona ka taba gore tungolongwe ke pasa go njwale a go ne mo kenang ba sa nyakeng pasa kana ka mo bana sekolo ino ba go rapeletše ba re botša ka pasa nako ngwe ba fone bana so go nyaka ga pasa kgaetšedi yaka Azishe wena o ne mengwaga e mekae a wa tše dingšidi di a bereka ka moka tše ngwaneso tše dingšidi o ne mengwaga e mekae ke ne le 30 years o ne bana ba bakae ba babedi a ba ne dipasa le bona ka moka ba ne dipasa ba ne dikarata tša tleliniki ba ne le dikarata tša tleliniki le wena o ne karata ya tleliniki a o ne pasa le nna ke ne le ona ke ne pasa and ba tsena sekolo gole ba tsamaya ka maoto sometimes dipula ge dino ba sokola gole ke kae ba tsena mmotwaneng nna re dula Slovo mmotwaneng ba tsena kae ba tsena kwa primary la ka gara wa ba tsena primary ya mmotwaneng ka re Slovo gone primary ya Slovo ba ganne okay kua ra kgono ke re a thušo ba kgono tsena gona so bophelong ntle le taba di pasa ke eng engwe ye o bonang o ka re hloka thušo ya yona nna se segolo ke no nyaka yona pasa le gore ke kry-e mmereko ke yona nto e ntshwenyang lena le belegetšwe mo South Africa ka moka kere mo Denelton mara nke ke le botšišeng nto ngwe ye leng gore mohlho mongwe le ge e ka be e sa nyake nnawa mara nna ke a le botšiša lena gape le no re le dula Slovo ga le dule kgapa madi lena rena ka mo ke re dula ka mmereko ka mo re bereka ka diforong sometimes le dula ga mang ka mo kgapa madi re dula dirumong le hirile le dula le masogana o ke tsona difatensete tše re bolang ka tšona ke tšona banna ba le dulang le bona ba wena nkane jale o re papa go ngwana o tšhabile o lo dula le one o dula nnoši wena ko wena o dulang le mogalabe mogalabe o dulang le ena kwa mo South Africa ena a so mo South Africa le ena o tswa gona kua ka mafaseng a ka ntle o ne pasa yena o ne passport a ne pasa moroka šidiwe mme o nlile ka taba ya gore ga a ne pasa le bana ba ne dipasa ditlogolo a di ne dipasa mme wa ba jwa o bolaya ke maoto bana barwedi ba bagage ba ga di ba lokele ga ke tsebe gore na ke kae mo e leng gore moroka ka maatla a gage a ka kgona go tsena gona then a kgona go bona gore na a ka ba thuša jwang thobela a ke go leboga malome ka kapa machauke fane ya ga chauke o itšere kae ya esho o tlogile le yona kua Maputo okay o tlogile Maputo ka yona wa tla ka mo akere and then mogala bo dula le yena be le wa ga mang ka mo nka kgona go bolela sefane a ke re le nyaka thušo ene batho ba gabo batho ba santse ba tsebe gore bana ba borena šiba kere okay ka gore ntwa mathomo ge e le gore le nyaka thušo straight le santse le re botse gore le nyaka thušo straight le batho ba gabo lena ba lega batho ba gabo bana ba tsebe gore bana ba borena ba latlhega ka gore wena o nno šuka se kgone taba bana ba ene e nyaka di-social worker taba bana ba ene ke kušaro ka no ba o ilekile marepadile mara le wena bo o santse gore ka nako ela o etla mo o bona o sene pasa o ye gae o ye go dia pasa gago o kry-e passport o kgone go tla ka mo gabotse semmušo ga ke na family
ile ka family ya gago koko ba tšere ke modimo ba tsere ke modimo ka moka ba modimo a se a loka gape taba lena banna ke kgolo ba taba lena ke kgolo ba ene a gone ngwana e leng gore dilo tša gage di ka mo lokela badimo ba gabo mmage ba sa tsebe gore ngwana bona o kae e banna go bohlokwa gore banna le yengwe tšika ga bo mmago lena ba go ka ba le kgonagalo e ntšhi ya gore le palele ko go kry-a dipasa badimo ba bommago lena ba ipatiputiša gore gabotse lena le kae ka lebaka la gore mmago lena sala tloga gae banna a tšhaba jale o fitlhile ka mo sala a fitlha ka mo a dula a ba le bana ba lebile bane bana le nyaka pasa ga dijwe sesi ge le nyaka dipasa le ya go bitša ka fane ya ga bomma re berekiša yona ya ga bomma ge le nyaka dipasa e le gore le ya go bitša ka fane ya ga bomma kampane le boele Maputo le o dira dipasa le tle ka mo ka di-passport badimo ba ga bomma go lena ba tsebe gore le kae pasa ke ntongwe ka gare ga yona e leng go thiba le ke badimo ka gare ene pasa kua o mafese go nyaka ga nnete le gona cause mama before ba le riela dipasa santse ba tsebe gore ya gage e kae ba ga bo papa go lena ba reng sese ga bo papa ka family ya gage mo ka sentse le yana o tswa le Mozambique mara o hlokofetse mara na ne ID mara if ba bo papa mo se ba tswa ka kua ntle papa go ba na ID ya ka mo kwa ga tšhao ke le yena ke Sebambo okay okay all right lena taba lena ga botse a inya ke moya wa tseba ya taba bona ga botse e nyaka motho e leng gore o tseba ka wa tseba nna ga etse diakane se nka se riang ke dikalafi mo go mama le gore dilo tša lena di loke mara tabeng ya go sepediša dipampiri ke nagana re santse re le fe ma-social worker ke bona ba tsebang ka dilo tše ke ba le sepedišetše dilo ga botse gobane rena re tlo no nagana gore o ka re ka ria sora be ra fetša re diriša diphoso ene a se ntwe maikemišetšo a rena e lego gore re nyako e dira mme wa ba jwa ke re tlo leka go alafa mama ka mokgwa go nyakegang ka gona mara go bohlokwa gore le ye go gataga ga bolena ga ga bommago lena le lokišeng dilo ga botse koko tama o feleleditšeneng go ya gae wena kgale neng koko gape le be ka go feta ke kgale o raneng gore kgale mokgekolo sale ke dira ya kgale ka 92 ka nantwa kwa gae kua ka jika ka boa ka bona swa go buela morago ke nkinga ku batha ba a go nantwa kwa gae ke yona nga ntšhabisa thata kwa gae jwale go fihla mo wa kopana le ntate Shibambo le yena a itšwa gona kua gae nampilela napela ga bana mmogo wale Shibambo yena wa ya ba sa tšeši bana ba dipasa ganeng ka gore yena go kwagala gore ba ane le pasa Shibambo e zamile mara ka zamile taba ya dipasa a go mafese wa moretše go e hlokofetše a sa phela o ba re yena o hlokofetše a sa phela mara ba e lokiša yo ba shapa nga zange a re hlokomela ku anga hlokomela go jesa bana ba ga ID Shibambo be itloge le mogala ba gago go ba lebele no be le tetloša bodutu e le monna mosadi o mongwe a monna wa basari o be le monna basadi lo wena wa joina queue mma gore ba bangwe ba join le nna alright ya no batswadi a re direng sone since we le moroka a boletše le ile la zama go ya ma-social working ma-social worker trusting ya nko bušetše lekope awa o tlogela di-headset bušetša fela ntre sa ra thara ya go ya nampile ba rela ba retle le mmago rena zanga se tlhasayo
jwale ge ba re letlele mma go rena le ile la ya le yena aya wa ya se ya moge ko nkane le selaya kwa ma social working ka ba le bitša ba ile ba re case ya bona case la ya mo a isware ke bona rena santse re re kwa jwale nkane le sa ya kwa sa le ga nyaka number phone tše dingwe tša mme o mongwe a re o tlo re founela tsa nka sa re founela gape batswadi koko o bola keng ke maoto a opa maoto le ruruka le rurugile okay a re direng so taba ya malwetse ya gago koko re tlo bonana le yona re bone re go thuša jwang a re kwa ka mola mathomong wena re o nyaka thušo iwang sese nna ke nyaka thušo ya mmereko a ke re gore wa bereka ebile o dula le monna o dula rumong o gausi le mmereko mara no re bereka re ema mmereko ntse wa tshwenya alright sese mo gare o nyaka thušo jwang nna nyaka thušo ya dipasa le gore ke kry mmereko gone gore dilo tša rena di re tsamaele ka ra go nente e tsamayang gabotse okay taba ya dipasa ne ke tlo kgopela gwa go nyaka maele a ke nyako lefora ke mathomo re bereka ka case so e re go le nyakela maele gore go ditsebi godimo ga taba tša go swana le tše ba ka dira eng la nkwešiša so tabeng ya bolwetši bola ba koko re tla leka go alafa mola bolwetšing ba koko and then lena le nyakang mmereko tše ntšhi di tla loka mara ke ne neta re le ka re emela mola go tla ba le o mongwe o e leng gore o thieditše radio gone bjale before le tswa ka mo re kgopela go no ba fa 5 minutes a go founa malome ka kapa ba ba thieditšeng radio ba ba tsebang ka di-case tša go swana le tše dikolo le feditše le tšwele ka di-grade ma nna ke le grade 9 grade 9 wena grade 10 wena grade 8 or 8 9 10 alright no re a leboga dikgaetšedi le ka re emela mola reception mola and then ke dumela gore a ba ske ba a re ba fe only 10 minutes ya megala re ko gore batho kua gae ba ka re advice ba reng ke nagana gore ka ge ka ba ka mo go stakile go sa stakile ka mo ka gore a se touch screen se sa ka ke tsebore na molato ke mopapa ka thuša ka mogola a thušitšeng ka gona mathomo magagešo nomoro ya mogala ke a 01311004060 01311004007 no a se touchege screen sa ka mo a ke bjale re itia ka ditouch ka mo magagešo ya mopapa ka mola o sa go nkga mogala ka mola go mopapa ka mola o sa le busy le ba megala le ka founela 060 958 2251 060 958 2251 060 958 2251 ke a mo leboga shua founa shuena thobela age re gona le kae thobela ona maela ka gore batho waki thobela le kae re gona le kae batswadi le wena le jabu ka mo phahla thobela masadi wa advice re ka ba fang yona e no ba uno ya di-social working straight and go ne ntho ngwe wa le tlo re tla re tla kwa pe ba dula le masogana le gona e sa le matswa ka ntle ba sa tlo dira bana ba bangwe bana bawe ba tle ba be le bothata ba batswadi ba bona nnogo wa e bona re tlo e tlo re betha e tla kae wale e mokhathile thobela re gona le kae mepa age
pasa ga e re o tlhokofetse nako e ntse a sa phele so ka lebelela seba mona le ntse a irile ka lokela foto a e ka mo paseng ya motho a seteka palestipa mantlhalogane so that jaya batho ba ba ka se direction ya ka loka ka mo countryng solution go ntjwa le re ka dira eng ge le ba fa maele ya ke no bona gore no ba rikotela this case ko mafese ke a go leboga motswadi ke a go leboga a re kwe ka thukwe Thobela re se re bohuna di shiba Thobela hello le kae re gona le kae re gona le bolela le khunadi ka mo magana go shwa ka mo o reng huni ke nya go fa maele mo radio Thobela yes yeah no ke a e kwa taba ya bomme baki so ge ke boela morago wa go le boletseng taba ya gore nako nngwe go ka direga gore ge ba sa khwetse dipasa bana ba ke taba ya sedimo ke dumelelana le yona gore ya ba boele gae a go ne ntho e tlolokang because le ma-social worker go ntse ge le ba romela go bona gore ba e ba thuša still go nyakega tsona dipasa tšeo go nyakega tsona dilo tše jaaka mo South Africa ga ba na le tsona di-passporto tšeo goba ba tšee bana ditlogolo tše ba fetsang go di belega e le gore botata go bona ke ba ka mo South Africa ba nong still ke matswantle le bona jwale a ba no boela gae ba ye go lokiša dipampiri ba tla bo ke go kwele huni ke leboga kudumela ke re jwalo tho thank you huni Thobela le ka baba re gona le kae ona le bola le mokone a ge mokone a ke thome mo go tsa education ndo mathomo gore o studies e o e tswa ka ntle ya re nyaka study permit ya gore o dumeletse gore o studies ka mo South Africa ya le rena gone ya le go tloga mo South Africa o ya ka ntle o ka se o studies ka ntle go sene le study permit ya so ba gone ya la that is why ba re go selobo ba ba ganne ba ba dumetse mmotwane ba ba dumetse illegally ka baka la gore bana ba ba swantse go ba be le dipasa or birth certificate ka birth certificate ge e tswa ya computer e tswa e na le ID number ya ngwana ke yona e bereka le ge ba kena sekolo ba ka se fihle e ba fitlha matric ba ka se kry certificate sa matric ba tlo ba registera ka tabashi ka is a requirement le ga e tla go abet gone bjale the former abet a ke ra e sa le abet ke community education and training college gore a dire level 4 ye le kana le grade 9 go nyakega ID has ne ID certificate se ka se jo register le ba re ka se mo register le go mo register ya le go tsena sekolo ga bona e no ba fela go no ba go tseba go bala le go ngwala but not go fihla kgole because a gone mo batlong go ba tšea is illegal sa matomo le ge sekolo re ka ba kry-ele gore ba ba registerile ba sene le dipampiri tsa maleba o tla re go ja wena o mo registerileng gore o mo registerile ka mabaka mafe ke eng e go informang gore motho ke wa South Africa so mokgekolo gabotsegabotse yena o swantse ya gare ebile e bothata-thata because o boletse o ipoletse a re o tlile ka di-double up bjala gone gore re tla re mo thuše ka double up o swantse a thušege straight yale ba ba belegetsweng ka mo bona ke re ba re go na le bana le tša clinic dikgati tša clinic then go ra re ba swantse ba involve di-social work ka baka bala re bona ba ba belegetsweng mo ke di-South Africans bona ya bona case e ka kgona go rarolola ke di-social worker ba dira di-affidavit ba dira dilo tse ka moka mara bothata bo bogolo ke gore ba sa belege ke botata go ngwana ba ba tswang ka ntle le bona ya mola nkebe ba belege ke baka mo ke tsebe ba tla kry-a taba ela ba re ke citizenship gore ba re keng wa kere bana ba re bolela ka bana ba ka mo bona ke re tata go ngwana ke ena tshwantseng a rwale maikarabelo a tšeiše ngwana pasa a tšeiše ngwana certificate ba mo registera ka papa go ngwana ke rela gona gore ge nkebe bo papa go bana ba ba le baka mo e be tlo ba kaone eo be tlo bolelega le bona bo papa go ngwana ba tla gateletse gore ba swantse ba tlhokomele bana ba bona and molao o tla ba dumelela gore ba ba registere bothata ke gore bjale mma go bona ga a ne le pasa ke go kwele bothata bo bogologologolo ke bo mara ba bana ba kore ba ausi ba ba leng ka moo ba bagolo ba a kere ba re tata go bona o hlokofetse and o na le ID
jale ge e le gore mo gongwe ba tseba dinomoro tsa papa go bona goba ba tseba anything ye e leng gore ba na le proof ya gore ge ba ya ko computeng ko Home Affairs ba tlo kry-a death certificate sa papa go bona, then molao o tlo ba dumela gore ba ka kgona go ka kry-a a ba tseye sepasa ka a kere go tlo ba le affidavit death certificate e gona ko Home Affairs. But dilo tse ba tlo di dira through di-social worker. Ke na le bothata ba gore ba ba directile ba re mmeo a tle ko di-social workeng ga aya. Number 2, ba rile ba ye kwaga ga ba ya, then re tlo ba thuša ba kare the only route ya gore ba thušega gore ba ye ko di-social workeng. Jale ge ba etla mo radio re sa ba relaelela gona ko di-social workeng, and a gone ka mokgore kang go ba thuša ka ntle di-social workeng. The only solution e re kang go ba thuša e le gore ba e nyaka immediately ke e ka kapa a e boletse la mathomo a re mose lena ke lena ba le nyakega e no ba go bitša maphodisa gore batho ba lesi ba bona. Jale ga e nyake gore e swantse e ye ka moo kare ke kgale ba le mo 1988 mokgekolo a le kamo. So the only thing mokgekolo swantšane o sepola ba e social worker ba bolele dinnete. O boletse ntate Moremi wa re go nyakega dinnete, ba swantse bane o bolela dinnete fela, and di-social worker di be le access ba kgone go ya Home Affairs ba bolele gore tšao ke o tatago ke mang, maina a gage ke mang, ba monyake mo systemong ba tla mo kry-a mo systemong death certificate ya tswa, or le relative ya gabo mokgekolo a botse gore relative ya botšao ke wo ke mang tatago bana ba. And then ba kgone go tšea motho a tla kgone go tšeiša bana ba dipasa. And then from there ko gona e le gore ditlogolo tša mokgekolo e leng bana ba ba kenang sekolo ba tla kry-a di-birth certificate. Ka re gone jale bana ba ba ithuta go bala le go ngwala fela, a gone qualification e ba tlong go e kry-e. Ka re le sekolo se ba reng ba ba registerate a ke nyako go botša maaka se tlo ba le problem gore proof ya gore motho e se South African o e ka yone. Kara a gone birth certificate e no ba fela card ya clinic le re nka America ba re ke motho a tloga mo a fitlha kwa go belegela America o tlo ba le card ya clinic mara ya se gore ke citizen ya fao o swantse a be le dipampiri tša maleba. Jale mokgekolo a role dieta a e social workeng ge ba re a tle o swantse a tle jale gone jale ba nyaka thušo mara be ba nyako ba thuša ko Trusteng ko tleliniking a kere ko di-social worker ga baye ba re ba ye kwaga ga baye then re tlo ba thuša ba re a nyaka go ba thuša mara jale a re sa tseba re tlo ba thuša ba mara ba ba tsenang sekolo bona ke problem e kgolo. Re na le problem ye so gone jale mo dikolong re na le problem ye kgolo e leng gore batho ba registera ga bane dipampiri tša maleba. Ge re ya go ba go monitora exam re ra ba lebele ge ba ngwala ka mola go sena le any document e leng mo wena o mo registerle o tlo ba le metsa o kore o tlo tšhelwa ka metsa go fiša. Re ya kgona gore re no wena go thoma go sasa ga o sa tlo ngwala sepele because you are not a South African. Ga one proof o bona e wese gebile ba sene le di-birth certificate ge nke di-birth certificate di le gona go sena le di-ID ya bolelega ngwana o kgona go tswela pele and then go ba le proof ya gore o apply tse ID. Mara ge gone sene birth certificate ke eng e re botsang gore wena o a dumelela gore o swantse o studise kare ge o le gore motho a ka ntle go nyakega study permit. Jale ge ba sena le tsone dilo tša moto is a problem. Route e leng gona re ba fa maele a ba straight ko di-social workeng ba bolele dinnete go dirwe di-affidavit le ko police station gore bona ba tlileiwang mo bana ba belege ke mang ba ye ko systemong. Di-social worker di tlo kgona go ya ko systemong ko Home Affairs ba nyaka ba tracer tšhaoke o ba tracer le relative tša gage and then ba kgona go thušega. Ko go kwele ga botse re lebogile tate mogolo. No o e tswaletše gore wa bona dilo tša di boletseng ka moka ga tšona o e tswaletše ntate Mokone ebile wa tseba re moleboga kudu go menagane lena le šošošošošo gore lena le belegetse mo South Africa ne and then wena bo papa go bana ba gago ka moka ga bona ke ba ka kua mafaseng a ka ntle le ba babedi ka mokgoo le wena wa gago kwa mo South Africa kwa Mpheleng wena o ka re ka lešobana la nnanete o ka re o ka tswelela a gone bothata kgaetšedi tša rena re emeleng ka mola reception ka mola re tlo go bontšhana le lena gore na di-social worker di hwetšagala kae re kopana jwa ene mma go rena ge ba re e tla di-social working o seke wa ya ka baka la re ge amene o ye ka baka la re ge o saye e ba o ka re gone nto ngwe ye o itšhabang gore o kopane le batho bale re a leboga re emeleng ka mola reception a ke rie so malome ka kapa se se o mogolo a kere wena o tšea maekarabelo a gore nto ngwe le ngwe re tlo e nyakang re tlo kry-a go wena kere tanki ke a leboga le re emele mono.
Sekhuba tloga mogolong ditaba di eme ka wena tloga mogolong ditaba di eme ka wena balli ba bobedi ba tsene go tswa ka kwa lefatsheng la ka Mmanapiane kgauso le Loufantene ya Mmabololo le se ke la chifta ka bontši ka mowe a life ya Dr. Mremi le ka Kapa Maubane a gomme ga gone molato ntle le go senya sebaka moroka nke o ba mogele semmušo ngwaneso ge ba fetša ba ditsebiše gore ga botse ke bo mang ba tšwa kae ke moka ba nape ba fegolele se borala ka baka la gore ge le mampia re tloga re lapile melela ruri thobela le kae ba gešo re gona koko le sesi ka fa re a le amogela ntle le go senya sebaka koko le tlo titsebiša ge le fetša go titsebiša ra napa ra tseba gore taba tša lena di eme jwang ra kgona go ka le thuša go tlo bolela mang molli ke mang ke nna ke koko ya koko ka napa wano bja mantšu a go thoma ka go dumediša and then wa tla wa titsebiša wa napa wa re botša sello sa gago motswadi aka thobela ka mokgašong thobela nna ke le tlhokaina a se ba go hlalosetša koko gore lenanego le la rena ga le bereke ka tlhokaina ka gore re nyaka dinnete mo di lego gona le gore batho ba tsebe gore ge re thuša mang alright thobela ka kgašong thobela nna ke le Elizabeth Tolo lefatsheng la Mmanapiane thobela ke tlile mo go tlo kgopela thušo ka lapeng la ka re a leboga koko kgaetšedi ka Madume o titsebiše le wena ka fao dumelang ka kgašong nna ke nna Mpumelelo Tolo ke nna setlogolo sa koko re a leboga šiba o moroka ba amogele semmušo go fetša o ibuše ka keno peleng ka ya ka kua go bona kako ya nna ba gešo re a le amogela kere se segolo se re se kgopelang koko e no ba go no re le no dula ditabeng kudu go dintlha tše e lego gore di tloga di le tshwenya kudu ka kua gae le ntšheng dinnete ka moka malome ka Kapa a re nape re namele ke ibuše ka mo go wena re nape re nabanabe ka yona re ko gore re ka ba thuša ka mokgwa mokhutama re a leboga magagešo motheletšo motse community radio re a leboga balli ba rena re a leboga Professor Mremi magagešo ditaba tša koko fa ke nagana re koko wa nkwa kere ke a lekwa re a leboga ditaba tša koko re lekile go kitima ra nyaka lehlakori la botate le e leng gore mogala ba gage o tlogile a re netefaletša gore o kgopela gore yena leina la gage sefane sa gage dilo tšeo ka moka ga tsona di seke betša kwagala mo moyeng ka baka la gore koko family e emetše gore ba tle ba dule fase le ba bomonna ba bolele jwale mola ba emetše gore family tle e dule fase e lokiše and then koko a be a etla setšhabeng a kgopela thušo ene ge motho a kgopela thušo re ka se re go yena ra re a re go thuši tsamaya re gapeletšega gore re kwe koko e fela re kgopela gore koko a diragatše se e leng gore mogala ba gage o se kgopetše sa gore leina la gage e seng mo moyeng sefane sa monna wowe e seng mo moyeng mohlho mongwe go ka diragala gore ge koko a ntše a hlalosa ditaba tša gage tate ka gore o theeleditše go be le ntwe e mo gapeletšang gore a re letšetše mogala a nyake go bolela le rena jwale koko ga o tlo bolela ka sefane sa bogadi ba gago a kere ga o tlo bolela ka leina la mokgala ba gago o ka no bitša papa go bana go lokile e tla kwagala tšwela pele motswadi se se nkgapeleditšeng go tla mo ka ga gešo ke išetse ke nnoši batswadi ba robetše bo moratho le bona ba robetše wa mafelelo o sepetše a nna le bana ba bararo mo lefaseng bana ba ke banyana ba babedi le mošimane ka motea ene jwale go kgonegatše gore go tle mošimano ga e tla gore gomme gape rakgadi ke a nyaka ba re gomme ke tle ka gae
ke re ba re o tle ka gae gore ke re ke mang gore gomme ke bo magolo ba re ke tle ka gae jale namile ke mka ke humula ke botsa bana ba ke botsa le tata go bona ba re ya a wa go lokile ra ya mokwa mara o tlela ruri na ka re a ke tsebe jalo go ya ngwanela ya boa a re gadi gape ya le ditaba di re gomme ke boe ka gae bana ba la ke mka le tata go bona bana ba bara go se go fa ka re a wana jalo ka mgo o bolelang ka ona ga o re se go fa wena o nna le ka gago ka mo ile ka ga batho ba ba le ka bogo ya gago o supa goreng a re se go fa lena le lweng o rala bana ba le lweng gore ko re ga botse ga go kgonega go thunya mo go thunyago bana ba ba dira ka ona mkgolana mme ba tsoša dintwa le bo motswala bona ba tsoša dintwa ke le re dia jwa a re go me gape go se go mo ga ba boele mo ba tswago ka ra wa ma ke bitsa meeting wa magageshu yena ga atle na mmile ke mokana bana ba la ba gago ba no tuka mo bogale ke ra wa batho jalo maraka mgo ke tlo feletsa ka go reng ka bona ka mo ke ka gageshu na mmile awa ka humula a go humula go ile go kgonegetse gore ke nyaki mo go le go nka hwetša stene ga ke nyakile mo ile gore nka hwetša stene a wa ka se hwetša ga ke se hwetša na mmile ke mokana ke tlo botsa mogala bo ke amorala ke re gomme ke hweditše stene o re hwetše stene jwang ke re ke hwetše stene o re o ile le mang ke re ke ile le ngwane ole o re yo o sa boeletse kwa go bana ba la gape o boetse kwa go bona gape jo o mpaletse o no ba moloi o no ba noga o ka mpolaya ye na mmile ke mokana wa kwata ba o moka ke a humula na mmile ke tšea tabe ke re e taba e nka se tshware le yona ke sekamiša ke iša ka mošate ke fišisa ka mošate go fihlile mo e leng gore ba monyakile ba mmitša a ba mmitša ga fihla ka mola na mmile o no tsoša mašata ka mola dintuneng o tsoša mašata na mmile ba re lena ye tikišeng lena re lefa teiti le tikekeleng ka noši ka kwa go bona ka mošate fihla ka kwa ke ga ba rala ba re gommeye ka mokgo go leng ka one bja rena re le tsentšha maphodiseng aowa ke ga ba re tsentšha mo maphodisa ke mokana ke ga ba re gomme wo e leng gore o nna le go tshwenya ke mang ka ba botsa ka ba rela ka re gomme ngwanašo gonne le wa nroga kamo le go mpetha wa mpetha bana ba re gomme o riela yena protection order ka mo direla protection order a ke mo riela protection order ga maphodisa la ga sepela venela ga sepela ngwane le o šala gasha tša go gasha mo jareteng le bile o tšhela le ka kwa toilet wa huluba o timme mabone o thaotše dithapo o sepetse le tše dingwe o thaotše mehlagase bjale ka ona mokgore fitše o dula ke dutse le ngwane le monyanana ke re bana jo aowa gape bjale ka mokgo le mmile ke moka ke ya goma gape ke boela ka kua mtela mošate a ke boela ka kua ke re gape ditaba šidi ba re gomme wene ka ona mokgwa o boela o nyake lengwalo la ntela la gore wene o ntela mogala ja kgone go fa aparo tša gago ka ge ile gore wena o nyaka diaparo tša gago ga a nyake go gofa o gana o di tšea ke sepetse gape le maphodisa ka freitaga ye o setse go feta a re fihla kua namile ba re letter of demandition ba re mokgekolo o kgopela diaparo tša gage a napa go ga dilo tšeng nte ngwe le ngwe a nnela a re ya ke sa lenyanya ka go le bona mo o sepele le ruri oba
jale ke bona ile gore gore gabotse go nthata fela gobane ko mogolo taba gago jale o ishikere le bana ba gago ka mokgo ga ke na botšhabelo jale ke fetsa ke re go kaone ke titliše moyeng upe o mongwe le lengwe lentšu le tsore ga letswa mogong ba kgona go kwešiša gabotse gore ke diphoso dilo tse ba di dirang mopotse ke godile ka mokgo ke tlotla ke tšhaba strateng le bana ka na mokgo ene mola ile gore ke gore gabotse ke dutse le yena a se mmereko ga a bereke ke mo hlokometse lebile ke reka se ke a thiba gore re kgone go aga jale ga a dira ka mokgo nna ke tšhabelete kae gape nna ke na matlagolwa le yena koko tlama o te nyaketse stene tene se a duletsweng ka gare ga sona se nyakile ke bo mamagage ke matswalago ke matswalake o nyetse o feditšwe re sa nyetse ka pampiri okay kana enke re kuše tabe ya pampiri le nyetse jwang koko ka pampiri ke certificate a ba ntšha dikgomo ba ntšhitše netsa tša go kokota fela alright ba geno ba le sekile melato ga kae ke gantšhi man alright koko tsama ka nako ya go saena o bo o sepetse le mang wa geno ke sepetse le mma le kokwage kokwa go dumetse gore o tšhentšhe fano ba sebe banyala mma go dumetse gore ba go tšhentšhe fane ba sebe banyala ba fetse e ba kgahlile ke eng koko a ke tsebe ene le nna ka nako ke be ke se ka tswa ke gopola gore ntwe go saena mo go supa gore alright o ne bana ba ba kae ka gare ga lenyalo ke na le bana ba baka ba bararo ke ba ba kae ba emang le mogalabe ka moka ga bona o ile ba bararo ba ema le mogalabe alright wena go ne ngwana wa emang le wena a go ne ngwana wa emago le nna ka ge mogalabe le rone diphoso ke a dikwa ge o lebeletše wena o rietše bana ba diphoso kae mo e leng gore bana ba ba bararo ka moka ba ema le tata go bona bana ba ema le tata go bona ke tsore ka mabaka mafe tata go bona o sepetse baka se setelele ka šala ke ba tsentšha sekolo o ba šile sana bo 13 years go 12 years koko bana ba se se ba riang gore ba emele papa go bona ba tlogele wena o le mma go bona papa go bona gore o ile a ba tšhabela ke nyaka go tseba gore ke eng e ka ba papa go bona o buile o ba swere gabotse jwale ka motswadi goba ke eng se se riang gore wena o hlweiwe bana ba ge ba go sola diphoso ba re o dirile eng cause ke kwešiša gore diphoso wa di tseba ka gore le sekilwe gantši le sekile ka mošate maphodisa a tsene ka gare ebile le golle itlile mo ke nyaka go tseba gore nna ke dife dintlha tše e leng gore bana ba ile ba re ge ba di bolela di a kwagala gore ke tše di riang gore nna ke le motswadi wa mme bana ba ba seke ba nnyaka ke gore gona go ba le ngwago mongwe o itse a re a sepetša ke na le stene ka mo Lofontein stene se ka kwešiša gabotse gore jale mo ke leng gona mo ke a shota ga ba ya sekolong hentswana ga gogile seetana se ga gogile ka rekisa stene sele le go nne ba tshwareletša ka tene sele ba re nyaka tene sele alright koko mogala wa ga go lokile go ba ga loka a loka ena a loka nka se re o lokile alright bana ba ga go ba lokile go ba ga ba loka ke ra bana ba ga go ba lokile go ba ga ba loka nna ke bona ba lokile mara go ntjwa le ba ntlaba alright ge o lebeletše bana ba ge ba šala ba go fetogele ke eng se o bonang o ka re se ba gapeletša go ba kgausi le papa go bona ke sebenne ke bona o ka re go na le ntho e leng gore ya re šaetša ka mola gae ka bophelo wa tseba koko bothata ba lena ke eng go kitimela go saena le selanyala gabotse kua morago motho wa mathomo wa re ile mphoso ke mmago o kitimela banna go ratana se go kitimela home affairs go go saena re jagetse eng go ya ka mola gobane ka mola ba nyaka batho ba ba nyalaneng ba feletšaneng meloko e mebedi e ileng gore
go re feletšane go ntse le re sa le ba go kokotela koko o ile buang ka bogadi go fitlha o ya go dula fase o dula le mogala wa gago go ntse le medimo ya geno ge go nyaka e santse re wena o kae bana ba gago ba dutse le papa go bona fane e ba bitsang ka yona ke ya bo papa go bona bana ba le wa tseba re go ntse le ge ba ka re ba nyadiwa bana ba le santse ba go nyallwa kae ga geno koko wena go shetse o no bolela nnete a ke re ena ko ngwe mo bophelong go no nyakega nnete o bona o shaeditse mogalabe kang a ke re wela go ka le wa mo gongwe e leng gore no o ka no ba o le motho o diile phoso o sa bone mogala bo o bona o mo shaeditse kang awa yena o lla ka ntele ka motlogolo ka tlogolo se ka moshimane wa abuti ba lla ka yena ba re ke yena ke morake ka mola mma o retse yena o re tloga re mma o mmoditse morala re ka mola yena ga a robetse a šale a fepela bana ba gago ka mola alright setlogolo se re bolelang ka sona se ka lapeng la gago aowa o magwe koko nna ke nyaka lapa la gago ke sa le lapeng la gago kua go setlogolo re yaya ko ke nyaka go kwešiša gore se se tlhola go lešata ka gare ga lapa gobane setlogolo se magweng ke eng se se go tlholelang gore o ye mošate le be le tsene ka gare ga maphodisa wena le mogalabe le seke la kwana ebile se be se rie mogalabe le kgone gore mo a nyake go kwa fane ya gabo gomme lapa la gage le senyega ke eng nto e kaka ye e tseneng ka gae nna ke seberuri motate moremi koko tama wena le mogalabe wa gago le bakile eng mo e leng gore moroka o butša putšo e simple ge le šalle le go tsena di-protection order le kitima le ya mešate le be le baka eng le mogalabe aowa re no baka ena ngwanoo ntle le ngwana wo ga le ne ntwa wena le mogalabe aowa nna nke ke bona go re na le ntwa nnete maranka no nyaretša nnete ntse le leina la gage gore o tlile o re gomkana go a shebelekana moo koko ke nyaka go botšiša mo motswadi yaka ke re o tlile mo re tlo go thuša rena re bana mara mo le re ileng phoso wena le tate re tlo le botša tate ke sho thieditše radio ene tate mogekolo wa gage o mo maro re seke ra bolela ka ena a go kgonagale gobane wena o tlile mo buele ka mogekolo wa tate o nyaka thušo ka lebaka la gore batswadi ba rena bobedi ga lena le seke la re tlaiša re le bana radio e thietša ke batho ba bagolo ebile e thietša le ke rena bana e re ruta se sengwe nto ke nyakang go e bolela shikoko go tlogeng ka lapeng la geno o ya go feleletša o ya go dula mo mogalabe mmaga le reketseng stene gona o tswile jwang ge o e tswa bo malome ya go be ba le kae aowa ke na bo malome mma go be le gwa nnoši ba robetse ka moka nako wena o e tswa ka kua be ba šitše ba robetse ka moka bana ba bo malome a ba gona alright bo malome ba kgoro be ba le kae aowa nna ke ba tsebe nka go botša maaka ke ba tsebe ka moka alright family ya bo mmago ga e gona mmago ba no ba nnoši a sene ba bo mmaga a sene ba bo papaga alright a go molato ba ga bo mogalabe wa ka go be ba le kae ba le gona o tswile jwang ka kua gae o no tswa o tsamaya ka dibeke goba o dietse modiro goba o no tswa wa tekela motseng wa gago ba fitse o dira jwala mahlatsa leselo ke mokana ka sepele o ile ga gago ka mahlatswa leselo o fela o ya menyanyeng o ya go apea mabjala menyanya ke re koko a o ye menyanyeng ya batho lebaka wa ile sa menyanyeng ya batho koko gore re ge ba agelwane ba ne mediro a o ye anke ke fihlelela nka bo bolela maka mara le o a kwana le ba agelwane ba gago then ge ba ne menyanya a o ye koko ba botšiša motswadi yaka koko tama ba botšiša motswadi gore lena ga botse a le ne family le šetse le ne le nnoši jwale ka ge le boletše potšišo nngwe gape e re ga nke le sepela mediro le ya kwana le baagišane ba gago wa dumela re le ya kwana jwale nkane ge bane le mediro ke eng nto e diang gore o seke wa ya medirong ya baagišane
a ke fala ke ya ka mo ba re boditšego koko tama le batho ba bagolo a kere thobela re gopela gore nke le re botseng nnete jwale ka batho ba bagolo re senke re tsenelela thata gore re be re tle re feleletse motlho mongwe re ba mashaedi le theleditše ke batho mo and then bana ba agišane bao ba gago o sa yeng go bona ge ba ne le mediro le bona ba re theeleditše re tlo ba bulela megala ba tle ba re botsa gore na nkane lena le sa berekišana le bona ga botse and ke ntwe re sa nyakeng go fitlha mo go yona setlogolo se o ka e ngwanaka ke kukuo ke mmago mama goba ke mmago papa ke mmago mama gago o tlile le yena mo mathata a kuku le a tate mogolo wa go le a bana ba kuku o tseba eng ka gare ga lotse koko a di bolang ka gare ga tsona ye e leng nnete ke efeng ye e seng nnete ke efeng ye a ka beng a e lebetse ke efeng nna ntse ke tsebang ke gore koko le ntate mogolo ga le bane le go lwa bona ka di-personal issues tša bona mara sometimes koko nna senye ko di bontšha mara yena na bonagala gore ba mo abuse then ya ngwana a butaga yona ke nnete a ba monyaki ka gae fela bana ba koko ka moka ga bona koko ne le bana ba 4 ke malome a mathomo o ne le sprite a tle gae nka se mmalo so ba shitseng ke ba bararo ba a banya ke go mmona fela ka ba ka thoma ba bolela ka lena la gage ba kwata wena ke nagana gore o ka no bolo ngwana mara o mogolwanyana mo go e leng gore go ne tše dingwe o kgona go di bona o ne o nnoši wena ntwe e dirang gore bana ba koko ka moka ga bona ba no kgetha gore bona a ba nyake ngwana malome a bona e le motswala a bona o nagana gore e ka ba eng koko ne le metsembedi ka mmanapiana ga botse ke sa re metsembedi o ne le gagage stene sa re ba monyaketša ga bogadi ba gagakere le ga mama gage mo mma ga mešileng gona koko o godišeditše bana ba ge ka moka ka kua gagabo cause na le one tate mogolo kgalase gona na le one then bana ba ge go ntšwatše ba lwela gore bona ba goletše ka kua ga kokwa bona ba ka setšo ka kua ga ba goletše ka kua ngwana wa reng wa mafele loki ba re galele ka moka yena gala le kae papa go ngwana o ke o mofe mo go bana ba koko ke abuta koko ke ngwana abuta koko ke ra gore ke ngwana abuta koko o mofe o sa phela o sa phela gona o fela e tla mara e tlile fela a tsene ka jarateng nke ke kwešiše something ka mo koko a dulang ka gona ke ka gagabo koko o mo tšere dula le ena ka gagabo and then ke maloma bana ba gage a kere mogalabo ba re ngwana gage o tlile jwale ga bo papa go koko ke rakgadi and then ga botse go ira gore ngwana o ke ga etla o tla a nyaka go dula ka mo lapeng le ke and then koko a tswele bana ba gage go ba o nyaka ngwano ga botse ke mmitša abuti nna abuti o re o nyako o dula ka kua mara se gore wa rraka mmage o ka yena mmago mošimanyana mama gage o gona then o nyetse motseng o mongwe mama gage kakapa bana ba koko ba raete ge ba le ga bo bona mogolo ga bo mmago bona ga bo koko ene ba raete ge ba re abuti wa le mmagweng a ka setle go dula ka kua lapeng la ga bo bona lebaka e lele abuti mmage o nyetse malapeng ga batho ba ga bo koko ge ba nyaka gore abuti a tla dule ka molagare ga motsola ba swanetse ba ye go nyala ngwanola ba motšiše ka molagare ga lape a tla a buše ka mola a nyetswe and then badimo ba mo tseba gona le ya go boledišana gore se ga bolena se dumela jwa ngwana go nyalwa ande wa tseba re sa go mmakatša moroka ke sa go tsene ganong o ra gore koko ebile o dumetše gore yena bophelo ba gage bo be botlhafe a thubegele ke lapa ka baka la ngwana o e leng gore mmage ga a nyalwa ka mo kgorong ya gabo o nyetswe malapeng a mangwe
yena a kgetha gore ka mare ke senyagalelwe ke ntongwe le nngwe ka baka la ngwana o ya a ke re bokoko malome ka kapa ba swanetse ba gopole gore ngwana e ka no ba wa ngwaneno mara solanka ngwaneno a sebe a monyala a ka setle a tla a laola dilo tša ka mogare ga kgoro a be a boa a šala ka kua gare ga motse wa geno koko ke go botsešitša koko ka rena lapa la gago le kae le manapiane kua manapiane go ne go lapa la gago ke mo go dula go mogalago wa gago goba le yena o fela le etela ka go le ka mo gone bale ke go botsešitše gore ka gae koko o tlogile jwang ware o tlogile ka mahlatswa lesele o tlogile o dula kae o ka manapiane ke ka manapiane bjale gone bjale ga re kgakgana so ke boetse ka Lofanteng alright bana ba gago ba sale ka kua gae so bana ba ge le banyako ba ntšha ka mogae le re go tle go dule setlogolo ka mogare ga lapa se le seng la senyala le re bona ba e kae koko gape bana ba banyadiwa gape wena koko wa sebe wa nyadiwa le gongwe le go ka robala re ka se go go bolokela kua manapiane a go kgonagale o swantse o bolokelo ga geno a wa nyadiwa koko go kokota se go nyala ke go šireletša mhlašana go no re banna ba modimo ke le moroka ka mo ke a boa a sebe go tswa selo mo malome ka kapa nna ke teputša nto nngwe ya gore ke eng nto e special ka ngwana wo wa abuti go feta bana ba koko le go feta lapa la gage le mokgala ba gage ka baka la gore go ya ka koko kore o ka re o tekemišeditše gore kamara a lose ntongwe le yengwe ya neng le yona a protecta ngwana wo so potšišo ya ka ke gore ke eng nto e special ka ngwana wo mo e leng gore ebile koko o feleletša a se tlhoa sa kwana le bana ba gage ene ga a netaba as long as a khipile wo koko o feleletša a rekiša ditene ngwana šo kana ngwana woki ke ngwana wo e leng gore ge mmage a nyetswe Samuel papa ge o kae papa o hlokofetse awa wena o ile papa ge wa phela o ile ke ile mamage o nyetswe motseng o mongwe papa ge o tlhokofetse papa ge ke abuta koko koko ke eng se pallišitšeng papa go ngwano gore ka nako a sa phela ngwano le moratang a palle papa go ngwano a palle ke go nyala bana ba sa tsena sekolo be ba sa tsena sekolo jalo go ntwa la re kwane koko wena taba ya ngwano la e le ra tla dule ka mogae be le go potse gore le tlo mo dudiša bua aowa yena o nthetša re go mna a re badimo ba gešo ba re a tla dule ka molagae then wena o tswa o ile wa tswa wa go netefatša gore taba e bolelang ke nne awa ke no dula ke sena kang senge ke inyakišiša o no dula o seneng koko le re le no dula le seneng ka mo tšhelete a le go le modende go la modende le hloka le ya go nyakišiša sho gape tšhelete ka wa ke gore wa tsa gore ke eng e tsena e tswa gore ke kgopela koko tama ke kgopela gore ko go fe 10 minutes nke o leke go hlalosa taba tša gago o hlalose nnete gore ge o šalle o fitla mo stageng sa gore le bana ba gago ba se ka go nyaka diphošo tša gago e ka ba e le eng le eng le eng ke kwile o bolela ka motse wo e leng gore o rekišitše ke kwile le bolela ka lapa la Manapiane lapa le koko a le rekišeng ke lapa le a le nyaketšeng ke mmatswalage ke le lefe ke motsolo gore ne le wa gage le gale before a tlo kopana le ntate mogolo and then a rekiša motsola ka ya ka ga thurumele ke ya gileng gona ka kua Manapiane le golo ka go bane mogala jo a ba se mo gausi koko mogala ba gago ke ngwana bokae ka gabo mo go bana ba masogana o ka re ke wa boraro go ne pejana ka gabo mo masoganeng alright malome ka kapa a re thuše koko mara nna ke duma gore koko nke a re botse nnete koko ga a se bolele nnete mo dilong tše a di tlhalositseng ka moka because moroka ntho e nna ke e tsebang kapa ye ke ileng ka itemogela yona mo bophelong gare ga batswadi ba babedi e leng mama le papa bana ka mare ba hwele mmago bona jwale se se mpontšha gore ge bana ba ka moka ga bona e le ba bararo ka moka
ba kgona gore rena ka moka ga rena re saeta le papa go rena ganeng koko bošaedi ba gage ke eng mo e leng gore le bana ba gage ba palela ko go ema le yena ka bošaedi bowe mo e leng gore ba kgetha gore kamare bona ba tsamaye le papa bona ba šale le papa bona koko a tswele pele a tlhake a na noši koko o dirile eng koko o paletse ko go araba putsišo ya gore nkane a palela ke go ya manyalong a batho medirong ya baagišane o palela ke eng ya wa bona yona o ekwa ke mmotšiša malome ka kapa o swanetse gore go le mosadi go ka bona lenyalo le o nyetseng ka lona le fapana le manyalo a 20 to 25 mo motseng o santse o nyakiše lenyalo la gago gore wa wena nyalo la gago ga botse le fapana le manyalo a batho ba bangwe that is why ke kgopetse gore re fe koko metsotso nke koko a re botse nnete ya bophelo ba gage a re botse nnete ya mathata a lapa la gage ka baka la gore ke go ne ntong ga ke ikwe ga botse koko a ke dumele gore koko yena ka bo yena a ka be a nagana gore a ka be a dumela gore a latlhegele ke dilo ka moka ga tsona a protecta ngwana wa butagi ga kwane le bana ba gage ba tsamaile le papa bona ba kwana le papa bona ka gare ga dintwa tse di leng gona between batswadi ba bona bana bake wa nkwešiša e le ba bararo ka moka so koko bošaedi ba ke eng ntwe gabotse a seng a e dira gabotse kapa a seng a e tsamaiša gabotse ye e leng gore le gone jale ge bana ba gage ba mo lebelela ba bona diphošo mo go yena and then ba bona tate jale ka motho wa nnete koko o dirile eng e leng gore gone jale le bana ba gage ba palela ko go saeta le yena gone jale moroka malapa a thubegile bana ba sepetse le bomma go bona re ka bala o ka bala a wena o a tsebang a le nna ke a tsebang a se gantši o ka kry-a e le gore bana ba šala le tate ba tlogela mma o a tsamaye so koko le tlo nyaka thušo a kere motswadi jale re kgopela gore thušo ye le inyakang le ikgwetseng godimo ga nnete ye e leng gore e gona nke le re tlhalosetšeng ditaba tša lena gore ga botse mathata a ka lapele kore ntle le ngwano a tlileng mo mathata a gago le mokgala ba gago go diregile eng up until bana ba le bona ba kgona go kwiša gore papa bona ke yena e leng wa nnete gore ba ka saeta le yena thobela re no ba re ba ka yena motswala bona re ba ka motswala bona a gona se sengwe se re se baka motswala o le mmaka lebaka e leng koko bana ba ba ra ba monyake ka gae a ra ba monyake ka gae ba re lebaka ke eng ba re ga boele mo a tswang a boele go a šale mmago morago jale wena o bona ba le rong bana ba gape koko ngwana o mongwe le o mongwe o dula le mmage and then gone jale wena ga wa nyala ngwana o la ga a nyalwa ka mo lapeng la geno mara o ka uniša gore gona ka mo lapeng la geno ka mare go tswe bana ba gago go šale yena motswala ngwana o a buta go feta bana ba gago ka renke mo go wena koko ya kwa mr kakapa nke o re tlhalosetse ntwe e leng ka mogare ga gago koko gape go ne ntwe ngwe gana go tswa mo go wena nna ke tšeo mo amogela ke lebeletse gore o loromile ke batswadi ba ka mo ka molapeng gore a tla dule ka kweša gabotse gore aowa ka nnete tatago ka bone ebile wa mafelelo ga ke mmulele menyako a tsena a dule jale go ne ntwa magareng ga gago le bana ba gago ka baka la ngwana o e solva jwang wena gape go ne ntwa ebile a o kwane le bana ba gago wena o e solva jwang ka baka la gore ntwa ya gago le bana ba gago mohlomong le mogala ba gago ebile gona ge ngwana a fetša go fihla go fitšo ba ka nna mokgo jale wena o e solva jwang jwale ka motswadi gore o lusa dilo ka moka ga tsona ka baka la ngwano gape go ka no be go diragala gore tlhakatlhakano e leng gona ka molapeng la gago ke gore ngwano le yena badimo ba ka mo a ba mo tsebe a kry a senkele monyela a senkele mophasetša a senkele dia selo ao rana ra mophasetša yena le mofile leina le moreile leina ge le mophasetša le boletše le ba gabo re fitse bolele bona ba gešo
ke re ba gabo mmago ke ga le gona ge le phasetša ngwano mmago ngwano ba le gona a ntše a le malapeng a batho wa tseba gore ka sege ga borena koko ge mmago ngwana a nyetše ngwana o tla le malome ka gae go tla go phasetšwa mmago ngwana a tle le ngwana gore a tla phasetše ngwana ga ga le malapeng a batho gona le ile ge le phasa la re le phasa le ne le mang gona le ile ge le phasa la reng mola go ngwanola gobane ngwana o sa mathomo koko gongwe le o nyaka go tla go dula ka mola gae koko ngwana o ile wa bolela le ena ka re mmage o malapeng a batho ke ngwetši ya batho mmago ngwana yena o ile wa mmotša gore ngwana ga go nyaka go tla ka mo yena ke mmoditše a reng mmago ngwana a re aowa nna o nyakile ka gabo šowe mmoneng allright koko a ke go fe maele koko o hloka go lokiša dilo ene dilo sa ntse o di lokiša o sa phele sa mathomo koko ba ga bo mogala ba gago le ge ba ka seka mošate le ge o ka le seka maphodisa le ge a ka le seka le rena mora le seka re tlo kry-a ile gore re yaka ke nto e tee koko nto e tee ye re yakang šiona ngwano tšhiwa ka ntle ke nyako mmeela ka thoko koko santse o lokiše dilo tša gago tša lenyalo number 1 bana ba gago koko santse ba go hlabiše ge ba etswa ka molagare ga lapa le la magolo a bona mo go letšeng gona koko santse bana ba e be e le gore ba go hlabišitše o ya ka lapeng la gago thwi wena lapa lela le monna wa gago sa lenyaka koko o sa nyaka go dula le mogala bola ko allright dirang dilo tše di right koko thomang lenyalo la lena fase o thoma ka dipudi tša maseka ka mabjala fase ene koko ye manyalong a batho ene o bone gore basadi ge ba ile manyalong a batho go diragala eng bana ba gago koko ba right why ke re bana ba gago ba right ba ka se dumele gore motho fela le ge ka ba ngwana wa ka mogae a tla bantšhe ka mo motseng wa magolo a bona a re ke tlo o dula ka mo o dula le kwane le mang ka gore wena o nonnoši eso le ragadi a se wena o ka amogelang dikgomo tša ngwane ola santse go tswe bagalabe ba ka mogae ba ye kua ga gabo ngwane ba ye go kwana le ba gabo ngwane gore ngwane o tlo o dula ka mo taba ngwane ola ko gore tlo ilokiša re nyaka go lokiša ya gago le bana ba gago a le founu tša bana ba koko sese ge o lebeletše gare ga koko le bo mmangwane go ba bo malome yago wa phoso o bona e le mang wena ene o be le nnete bo mmangwane ba mang ke bo mmamogolo wa go ba ba leng gona bana ba koko ke bo malome ke bo ga go ne le kgarebe kgarebe ne le mama ka fela allright mpotse mo go bo malome yago le taba koko ka mokgwa ba bjang di-statement o bona wa rong e le mang wena yo gabotse nna ke dumelelana le bona ankere mara ka mokgwa ba e dirang ka gona ba e dira gore e beng ka re bona ke bona ba phošo ka gore ba e bee gabotse ba kgone go bolela le koko gabotse ba mmotse gore na re ka se kgone go tswa ka moki dilo tše so tša gore a wa hlabiša e sa direga a ba mmotse gabotse instead ba mmetha ba mohlabela mašata bana ba ba betha koko malome wa bo 2 kena bethang koko kena ba mo diretseng protectional order o šomiša eng go betha koko letsogo go ba go diregileng ge a šalla e mo emišetša letsogo ne go ne le ke kgwedi ya go feta gale ke etetse abuti then abuti o ne le ngwane monnyane go re abuti kana o ra ofe yena motswala le nao motswala mama okay then ne ke me etetša kere then a re boela gae then a founela koko a mmotša gore o tlo bega ngwana ankere then koko a botša malome gore motswala gago o yetla o re tlo bega ngwana then a thoma gona mo a betha koko a marela re go botse ka re sa ba dumelela motho a etla ka moki koko ke gabotse gore o rate ngwana a butago ne ene bana ba gago ga ba ne right ya go bolela le wena ka mokgwa ba nyakang ka gona o mma go bona
bana ba gago ga ba ne right go go isha diatla o mma go bona ba te tlholla madimabe go sa kgathale gore na o ka be o le phosho ga kakang ga go ne ngwana wa dumeletsweng go isha mmage letsogo moroka kuku ga go ne communication magareng ga gage le bana ba gage ene ge ke lebeletše kapa ke theeleditše taba ya kuku le bana ba gage kuku ga a bontšhane le bana ba gage kore ga a bontšhana le bona o nyako o ba botša a nyako o rerišana le bona dilo ene bana bale bona ba kwešiša gabotse gore motswala ka molapeng le la kuku a bona ke motswala bona ke ngwana maloma bona mara ko a ko strateng o swantse ga e tla ka moki a ska nyaka dilo tše di sa kgonagaleng sa mathomo ga re tsebe gore motswala ka nako mmage a nyalwa ko malapeng a batho go diregileng ka yena o tsamaile le mmage ba mo direla dilo ka moka tša kowe and then a ya go lapiša ke tša kowe then a nyaka ga bopapage goba motswala ga e tla ka keno o file koko polelo koko a se rerišane le bana ba gage a ba botša gore wola ke ngwana kgaetšedi ya ka mo o tlotla ge o ka ekwa gabotse koko o gapeletša go dira dilo tše e leng gore bana bale ba di bona re di wrong and then ge koko a nyaka go di dira ka kgang o kwatiša bana bale because ba tseba gore di wrong dilo tšele so koko a ka nobe a le wrong ka kakang ga go ne ngwana o a dumeletsweng go išang motswadi ya gage letsogo magagešo e fela koko ga a lokiše mabaka a ga nke a tšee motswala a mmiele mola ko thokonyana and then a nyake khutšo magareng ga gage le bana ba gage and then a ba theeletše gabotse and then a be a inyakele maele taba ya ngwana o e leng gore mmage ga a nyalwa mo kgorong ye and then ke ne le feeling kapa maikutlo a gore koko go ne le dilo tše dintšhi tše koko a sa re botseng tšona moroka ga go ne motho a seneng batho ba gabo kore ke a rereša ga go ne motho a seneng batho ba gabo kore le ge nka hloka batswadi bana ba koko ka letlhakoreng la mma ba tlhokofala ka moka ka letlhakoreng la papa ba tlhokofala ka moka mara go ne bo maubane ba bangke ba dikgoro ba e leng gore nka ya go bona ke banna ba ga maubane ra tla ka dula fase le bona ra lokiša taba tša ga maubane mara koko go ya ka yena o šetše a nnoši ga a ne motho o a ithera o te tšela diphetho ga a tsamaye manyalo a baagišane ga a tsamaye manyalo a batho ga a kwane le bana ba gage ene wa bona e ya gore ngwana o mmethile koko o ditše le yona gabotse ge ngwana a go iša letsogo o bitša ba molao ye o ditše le yona gabotse koko o biditše ba molao ba mogalemile ka mokgwa go nyakegang ene ngwana ga a betha motswadi ya gage o te tlhokiša mahlatse a se molao gore ngwana a go iše letsogo le go ka ba le phoso ga kakang motswadi ya gago go ne tsela tše ntšhi tša go bolela le motswadi ya gago o ka se bethe motswadi ya gago gobane sa mathomo go le motho o santse o rate motswadi ya gago o ka se itie motswadi o mo ratang koko taba ya go se sepediše dilo gabotse le tla tša bana pele nna maele a koko ko go fang ona ke gore koko hlokomela bana ba gago wa ngwana gago ba reng o magweng a ba mmale a sa tla gae yena le sa mmale a le di-number phone tša gago di delete le mo dirileng le nna ke tsebe se le rile malome a sa tloa sa tla gae le ra re gone monna wa ka no reng a ke sa ya gae malome na dula le rena before mama ke hlokofala ke goditše ke malome le mama then malome a khotša mmereko kae then ba mo transferela na bereka mmabologolo pele then ba mo transferela a ya Nelspruit tlogela mo malome a zanga no tla gae bola nnete a go ne ntore mo dirileng yona ka gae o tla ka gae a nyaka maybe ka December at 2 days ampile from more tla re mmona after 3 years or 4 years and then koko wena jwale ka motswadi ya malome tabe ya gore malome o tsamaile gae ga atle gae a ye go tlabe ya ntlaba malome ka kapa ke tla di botša mamara
a senke o no ya go nyaka ditaba tša bophelo ba lapa la gago gore nankane ngwana ka a no tsamaya a ja ke mmereko ba no mpotsa ka taba tša badimo ga ke re ke a botšiša gore ba mpotsa ka taba tša badimo ba re badimo ba gago o kwatišitše badimo ba gago a ke tse gore jwa ke ra gore wena koko a senke o no tswa wa ya go nyakišiša mohlho mongwe o tla ba ke bophelo ba ngwana ke bolela ka mokgwa ba mpotsa ka mokgwa ba re yena o kwatišitše badimo ba re nna ke kwatišitše badimo ba ka ba kwatile ke tabe bana ba ka ba thosana e jwale taba šiwa e kwa koko wena le mogala wa gago go lebeletše o ka lokiša dilo le yena nka di lokiša a go iše letsogo ka a le yena o nkiša letsogo gane wa wena o be topleke ka moka o riang le wena koko wa sepelang a nto ke tletše mmo gabotse ke tletše yona tlhatlho go hlahliwa gore kore gabotse go thoma ka mo go ngwane gore taba tše ke di bee jwang le ka molapeng la ka ke dule jwang ka gobane wa tseba kokone a gone badimo ba ba ka reng go ngwana ba re tsama o dula ga bopapago badimo ge e ka ba mohlomongwe a kere e ne le go direga ko ditšong tše dingwe ge ba sa bone ngwana ba mohlaelela ka mare ba ka re go yena ba ra a phentša e tla go gata mabala a gata boloko and then a boela gae and then ge ngwana mmage a nyetswe ka yena a fihla kua bogadi ba mmage a palela ke tša kua o boela ga bommage wa ya sa ya ga bommage mothako a nyakile ga bopapage le ge a bona gore gona ka molapeng le a reng badimo ba mo nyakile ka go lona o hlotse hlakahlakano e kgolo rakgadi ya ga a kwane le bo motswalage mara o sa dula o sa belega bana o sa nyaka go tla go ba phasa gona wa ya sa ya go ba phasa ga bommage wa bona ye taba ke kgolo kudu ka gore o bolela nnete malome ka kapa badimo ba ka sere monako ka merwalo ye ga ba le go pele ngwe ge re bolela ka badimo koko a re bolele ka batho ba re sa ba tsebeng re bolela ka batho ba re tsebang ba tsebang le setšo sa se ga ga bo bona a go ne modimo a ka reng tsamaya go dula ka mola ba se ba go nyaka ge re bolela ka badimo re bolela ka boragolo wa rena ba ba tsebang setšo ba ba re tsebang ene ba ka se rie diphoso e le bona koko taba ya motlogolo mo phasetseng a e gae ya motswala a gate ya gare tene go šale ya bana ba gago a gate ya gare motswala a e gae ga bommage and then a tle ka mo ga bopapage ka go etela ge go le mediro le ga a tlo ba hlola a re mogane re nyaka go mosepedišetša dilo ga botse mola ya bang wena wele ka ragadi ya ge o ile wa mo rekelang motswala a senke wa mo rekela seng alright koko ke nyaka go fa taba ye thata shi yona o ne metse me kae ke na le moseka o tewa le ka gagesho o wa boraro o išitše kae o boraro ko rekišitše o rekišitše tšhelete gona o ijile le mang ke agile two room ka kua manapiane ka yona stene seo se reketšeng ke mmatswala gago ka gore o rekišitše stene wa go reka stene kua wa bo aga two room a ka reka stene stene se le ba fitio sepela ba se rekile go sena ntlo ka molagare nna ke rekišitše sela ka ya ka aga two room ka ba ka reka le tšotšo alright ke nyaka go fa tabeng ngweši yona stene sela ke re sa manapiane se agile ko wena mogala ba le kae ao a ba se gona ile makgweng a re ke nyaka mmereko alright ga boa o tsebišitše ke mang ka mola gore ka mo ke ka thurumong o bile go a dulwa ebile le tšotšo e gona metsi ya gona ntongwe le ngwe e gona ao fitse fitlha tsena a hwetša ke agile re napa a no thoma re ra no dula o biditše ko wena kere a kere o amogetše ko wena wa re ka mo ke ka kae ke ga gagwa kere and then bana ba gago ba dula kae ba dula ka Molofanteng why wena o tsamaya o tlogela bana morago wena o ya go dula ga gago bana o ba tlogela ga geno ka Lofanteng ke be ke sena motho e leng gore o tlo šala ka Lofanteng ke gore ke ya ka molekamo ke ya ka molekamo alright koko
tene sela o sudulang ke sa gago ka gore o se rekile ke mmatswala gago akere mara sebe ya ba sa gago semmušo koko go nwe le tšhelete ya gago ya pay o e beye le mogala ba beye tšhelete ya gage ya pay koko o hlabišwe lenyalo la motho mogolo a lenya ke dilo tše dintši o ka no go hlabiša ga gago koko go tla tswa ba go ba geno gore ba nyaka bokae mogalabe ga ka hlaba kgomo la hlaba pudi kue ga bo mogalabe ba hlaba pudi o nyetšwe le ge mo mosagareng le ka no hlwa awa le no dumedišana le dutše ka fase ga mohlare o tla no bina go o nyaka mara badimo ba le bone gore le nyetše o tloge ka mokoko ye ga gago ka gore go mpe le one ga gago mara mo e leng gore a o a sepediša dilo ga botse ene bana ba gago ke kgomo tša pakwa badimo ba baka ba ka mo le ka mo that's why dilo tša bana ba di sa loke ebile ba boa ba thulana ba ilwa le wena mmago ngwana o robetše ke ngwana gagwa kere le mmoloketše kae mama ba mmoloketše mapele nke e fetole ke koko nkane o ka re a tsebe gore ngwana gago o boloketšwe kae o boloketše tlembebele ke ga mang tlembebele tlembebele ke mo a beng a dula ntshe le lesogana la gagare ba rile certificate le bone a wa ja dikgomo tša morwedi ya go wena aowa mara wa tšea ngwana wa dumela gore a bolokelwe ba mo tšere ka sona certificate seo ba re gomme gape bjale ka mokgo rena re tseba se re se dirang koko mathata gago ke ya mantšhi koko ka lekhula mmago ngwano ga ba šala ba mo tšea ka certificate nako mmago ngwano a ya go saena o dumeletše ke mang ke be ke se gone wa bona malome ka kapa baswa ba bantšhi re kitimela home affairs motho ba no go kokotela le kgono a sebe ba ntšha le magadi a sebe ba nyala šitše re kitimelana home affairs rena re a nyala dilo tše di ne di tla morago lenyalo la didabolapo a se lona lenyalo koko ga le dabolapiwe lenyalo koko le sepedišwa semmušo ge o ka nyalwa koko wa seye home affairs motho a hlokofala solanka o ne le senape sa lenyalo ebile o bua o ne le lengwalo la lenyalo tsona dilo tšela tše pedi tšela koko le dihlatse tše di leng gona di ya go go riela certificate sela o se jagetšeng go ntse le ngwana gago o boloketšwe malapeng a batho lena le family la palela ko go bolela ka lebaka la go thibela ke pampiri mara nna ke fela ke dipotšiša gore home affairs ba bereka jwang ka malome ka kapa o ka se home affairs le golle wa ria pasa ya tswa le kgono mara go tla jwang gore home affairs ba rie gore certificate se e leng gore o se ria le kgono o ka se ria le kgono ka 75 rand ne wa boa wa re go sa wa divorce sa go tšea 3 years o se ria le kgono 10 minutes ka 75 rand go sa wa re ke a divorce ya go tšea 3 years gore pampiri o tlo kry degree of divorce why home affairs ba sa tliše molao wa gore ge motho a nyalwa a re ke tlile mo ke nyaka go saena ba nyake lengwalo la mošate ba nyake dihlatse tše pedi lengwalo la go tswa family tše pedi gore ba netefatše gore ke nnete lenyalo le legone ba dile ye motho a ra jagela go kry-a certificate a ba dile ye motho go swana le ge ba re dile ya ka mokgo e leng gore ngwana a fitlhile kgono a re ke nyaka pasa ba mo file dipasa ba mo file dilo tše ka mokana ga tsone tabe ya home affairs ya gore ba kitimiše go ne re no fitlha le kgono ba go fe merit certificate nke ba e lebelela ka leitlho le leng wa tseba moroka mo home affairs ya Groblersdal ka montle ka mo go ne banna ba e leng gore ba no tsoga forogo ba hlapa ba apara dipaki ba tema dithai ba go dula ka mola ntle ka mola banna ba le ba emetše ge ka kapa tswella le kgaikedi ya ka mo kibare re tlo saena wena o tla bapala karolo ya malome o tla bapala karolo ya maloma mosadi wo la eta ba rakgale batho ba le ba tsena ka mola ge ba bua ka mola ke 200 or 500 re ya ba patela re ya tsamaya ke mmereko wa bona ba phela ka mola ntle ka mola ge o itla mola o tlo saena mola ba geno ba sa dumele tsaeno yewe o ba kry-a ba le ka mola ntle o tšea bona o tsena le bona ka kua gare ke bo malome wa tseba malome ka kapa ke basadi ba bantšhi kore ba nyetšwe kore ba kitimile kore ba swere di-merit certificate ke banna ba bantšhi ba nyetšwe ba ga bona ba tsebe
last ba re ne case nngwe ya ngwana o mongwe nyalane le mohlobo wa go tswa ka ntle o mošweu o ka se tsebe gore ngwana lo saenetse ke mang wa gabo mara o nyetse le go le o nyaka go tswa ka mola gare ga taba tšele go boima go tswa ka gare ga taba tšele ke gopola tšatši le lengwe ke ne le monno mongwe wa lloyara ke mmotšiša gore mara lena banna ka gore le bereka ka molao why lena le sa kitimele gore ge le nyala le ye ka kua wa tsa monno le o ile a ramphetola re monna lerato a le kua mo mafese lerato le ka gae ke eng e kgolo ye re e jagetseng go ya go saena kua a kere ke nyetse mosadi ya ka malome ka kapa ke gapeletša ke eng go kitima go ya go saena kua ke sa bea dilo batho ba bantšhi bothata ba bona re tsena ka gare ga manyalo re no fihla mola re tlo saena ebile re nyaka civil goba re nyaka engeng ntle le gore re ye go nyaka go tseba rena yona ntola o e kgethang e ra goreng koko go saena mola go mafese go ne le bokotsi saenang lenyalo le kore nyala mosadi o dule le yena o re mola o feditse go dula le yena e banna ge lenyalane ka dikgomo koko le saenile go ne bohlatsi ba go felelela more ka no bitša batho ba mo motseng lenyalo leo ba le tseba a go bohlokwa ba gore santse o ne wa kua o kry-a monna o sa mo tsebeng a no fitlha go saenela re wena ba le gona ka lenyalo ebile yena wa tseba ke malome ya go ebile wa go saenela go ntse le lebelela re dirileng ngwana gago malo le maabane be ke sa swere the same topic ya go swana le yona ya di-certificate tša bana ba ileng gore ba no tenyadiša kae motho o nyetse a gana ka stopo ba gabo monno a ba tsebe monno a nyetse ke le botša di-challenge tša go swana le tša gago le kgone ba go ganeditše ka stopo sa ngwana gago I think ke topic e nke botlile ka yona more ngwana ka shu o malapeng a batho ke bereka buang ka ena so ba so malome ka kapa a ba tlogele gore ge ba ratana banape o mongwe a apare roko o mongwe a apare paki ya cheke banape ba kitime ba e ka mola ba re bjale gona ena nna re a nyalana le sa tlo bona mathata koko tama kua ga bo mmago ngwana o a buti ya go since a tlile a re badimo ba re ke tle ke dule ka moke o ile wa ya kua ga bona kua ga bo mmago ngwano wa ya go bontšhana le bona mabaka gore ke tla ba ke ngwana shu tlile gore taba ke skete ya go sale ke no fetša kwa go bolela le mmago a re go mma gape sho o titšitše o tlile ka gabo nna a ke tsene le na e boledišaneng and then wena wa dira eng after o fetša go bola le mmage o no tswetse pele wa amogela ngwana o wa mo phasetša wa mo direla lotse ka moka ga tsona o senke o kopana le ba bommage go ba bommago gona senke ke ba le kgopolo eo nka bolela maka wa go tseba gona ke a go tseba jale le paletše ke eng ko go ya kokole ka gore le tla ba ke ngwana sho ngwana mmage o nyetswe ngwana o a tla re ba bo papage ngwana gore banna ba re ke tle ke dule ka mo rena re tšea ngwano re ya mo amogela ebile re ya mo phasetša ntle le go boledišana le bo maloma ngwano le bo koko wa ngwano koko diphoso tša gago ke tše ntšhi kudu and then se senyana o dula kae wena ka gore mmago ba anyetswe kua beladrift ke beladrift ke tlembebele wena o dula kae ke dula ka molofanteng ga bokoko ntho e diang gore o se kwa dula kua mmago anyetsweng gona keng motho re dulang le ena kua ke step father saka so a ke dutse kua a ntshware gabotse o ne le go no nyaka tša mapai le nna o nyaka gore le di gware ga botšhetše fela o nyaka gore na lena re mapai so that's why ke sa dule kua so a gone bana ba geno kua ba e leng gore ke ba setsana mohlho mongwe a ka nyaka go bantšha kotsi bana ba mama ke ba babedi ke nna le ngwana gešo wa ngwannyana mara ge ngwana gešo a etetše kua a boya mpotša gore papa ga go nyako mo dira dilo tša phako o nyako di dira nna ke nnoša ke tse borira ko gore mme ba sena ngwana ga gore jwang so papa go a se a nyala mosadi o mongwe koko tama le sa bolela le bagotse ba gago ba kua tlembebele ke gale ke nne go bolela le bona man
gape morwedi ya go boloketswe kua ene a nyalwa le tlo e bereka jwang o gopole gore koko a se a nyalwa morwedi yage a se a nyalwa ka moka ga bona ba swere dipampiri tša home affairs tše di bontšhang gore ke bo mrs mamma so koko re kgopela go goeletša tša badimo moroka o tla go eletša bokaone kudu go feta nna and then mohlho mongwe le tše dintša malwetše taba ya motswala nke a emeng gannyane koko a tle ka gae ka go etela taba gore o tlo o dula ka mola badimo ba ratla a dule ka mola e fele ebile le se ka tlhole sa e bolela taba yewe ge ngwana a ya ga bopapa ge mmage a sa nyalwa kowe o ya ka go eta a bonana le borakgadi ya ga ba rekela dipanana ga go tšea swere tšhelete go tloga moo a boela ga gabo and then ge e ka ba ngwana o palelane le bakua mmage a nyetsweng o be a swanetse nke be a boetse ga bommage go jwa le re bolla swa dula ga bommage ke ngwana bo malome and then ge e ka ba ngwana wo yena o nyaka go fetša a bitša ka sefane sa bopapage go swantse go be le procedure ya maleba ya sedimo gabotse gore ba tsamaiše dilo gabotse ba monyale and then le ge e le gore nna ka segagešo ngwana ga a nyalwe go nyalwa mmage so ba tsamaiše dilo tša sedimo gabotse and then koko a seke a lwa le bana ba ge ka baka la motswala o kwana le mmage ba a founelana ba a bolela koko ga a kwane le bana ba gage ka baka la mothako and then bana ba koko ba swanetse le bona ba tsamaiše dilo tša mma go bona gabotse ba ka kgona gore ba ka bolela le papa go bona ba thoma go tsamaiša dilo tša koko gabotse ba mohlabiša and then koko a hlaba ya ba a ga ba gabotse then koko a tšea bana ba gage a ya steneng mo itlabeng ile ga gage ga bo bana ba gage and then ka kua lapeng la gabo ge e ka ba tla palela ko go nyala mošimanola and then ba nyalle lapa la ngwetši ya lapa ka gore le ka se tswalelwe mara ya gore go nduale go swantse go be le hlakahlakano ye e bang gona between koko le bana ba ge ka baka la monna woki then e mpotša gore badimo ba ba ga bokoko a ba amogele mothako gabotse that is why go fitleng ga gage go tsoga merusu ka mogae o bolela nnete malome ka kapa go bona ya motswala o e beile thwi ebile e nyako oketswa e nyako fokotša motswala a gate ya gare koko ka dihu wa se tseba setšo ke se tseba ka lehu ge ngwana a robetše e le wa gago wa lekgarebe le go ga le reka ka mang ge o ka gomola radio ya gomola ko awa yale mo gona a ke tsebe selo a ke re o ile o tseba setšo koko all right koko a ke tsebe ka setšo ngwana ge a fetša go robala etša mmago wa robaletše ku wa robaletše go gona moleteng wa gage le go ga wa lla ke mang wa lela ke bo mogadi wa mogadi bo o tsena buang ka gare ga moleteng ya koko le swanetse le titude se ga gaboleng ngwana wa lla ke malome yage wa tseba wa ke go botšiša sekoko ke gore na ka dikhula mmago ngwano ba geno be ba le kae ba gesho koko mamogolo he banna a ke re mama go se se robetše gape koko a tla nnoši koko tlile nnoši polokong nna ne le rena le bo malome then mamogolo a ke tse bo rena le gona na ya banna ge motho a robetše mma malome o tla le legoga o rekela motlogolo legoga malome go sasa ge re bea ngwana malome wa lla ngwana legoga
potšišo ko gore na bageno ba tletše mmagwe eng ka gare ga motse o ba sa o tsebeng? wa senke ba ba gona mpumi. Alright. Koko o ba boditše lekhula mmago ngwano? Ba gešo ke ba boditše. Lebaka la gore ba ska ba gona ba rile wena o rile a kere ge dikhu ge ngwana a šetše a le bogadi e lefetše re botša re kgobokana ka gare ga lapa la gago re a ipolela gore ge re ya kua re o reng then lena le rile ge le tepolela la reng ba itse bara ba mphetela ba re aowa ke kgole re ka se fihle e le bageno o boloke ngwana a na nnoši ka gore ke kgole a ba go fa maela gore nto e diagang kua se yona gore le kua ga e nnete ga e gona ene ge ga e nnete se gona le wena koko a o tlo ba le nnete ene dilo di tlo senyega le gona moroka re tlhagetše ke lekgo go tlhokofetse ngwana a bo re na re re ke kgole aowa gape ga e kgonagale batho ba tloga mo ba ya bo venda kua batho ba tloga mo aowa mo tleng bebele mo aowa gape tleng bebele ke gae mo ene le gona ka lekgo o re wena wa go tephuthela ngwana koko a ke itlogele yeo ngwana gago o tswa go hlapiša ke mammušareng nna re no kry-e ba šetse ba mmeile ka montlong ebile ba gana le ga re mohloboga ba gana wena o hloboga ngwana nka lwanto ngwe e seng ya monna wa mo kwa re koko reng re ile ge re fitlha ra ke ra šetse a le ka ngwakong koko o fitlhile la bokae kua go ra re koko o ile la botlhano manthapa aowa ke ile la bone and then wa kry-a šale ka ntlo ke ile la bone nna kere ba ntšhelang ka morago ke ga ba itla ka ntele ka mokibele jale wena ka gore o re ke bona ba dirileng dilo ka moka o ne o kry-a ba dirile dilo ka moka a kere ge e ka ba o ile la bone koko go ra re la botlhano batho ba ba tswileng ba ya mmušareng o be o šetse o le gona ka mojarateng that's why moroka a butša rena go ile bomang ge e ka ba ke ba bofamily a bo monnola a o ba tsebe mara a o ba tsebe jwang ka baka la gore ke nagana gore o bo o swanetse o be gona dipolelong ka moka le ge go kgethwa batho ba go mmušareng le wena o ye bona senke ba nkgetha nka bolela maaka kokowe o nyako mpotša gore a wa bona mmago ngwane o ga robetse le rena sanka re no mohloboga ke mang a ga nne le hloboga mmago lena ke go na le ragadi o mongwe ona ka kua papa o mogolo ke ena o ba reng ba botša ena ntongolongwe ba tseba re koko nna go ne motho a ka nganetšang ke bona ngwanaka lekhuli ka ema a ke nagane gore go ne le monna o a ka fetang nna godimo ga ngwanaka ene koko dilo tše dintše a le ne hlokomelo koko a le ne šedi o ne bohlatse bang ba gore wena motho o la bolokileng ke ngwana gago a le ne hlokomelo kokone a go ne motho a ka mpotšang gore nna ga ke bone ngwanaka lekhuli ka ema nka bitša maphodisa a tla mo ane ga a sa tle go ne se nka se riang nna lekhuli ka ema lehu nka se boloke ngwanake ke se ka mmona ntho di dirileng koko ke phoso ye kgolokgolo ya gore o boloke ngwana ga go se wa mmona gore go ra re koko go nduale a gone ntho e monetefaletšang gore ngwana ga go hlokofetše aowa e gona ao ko le ge go ka tla motho a re ngwana ga ge o a phela e tlo o swanela ka gore yena ga a hloboga ngwana ga ga a šogo le gore ngwana motho a bolokileng kua ke ena ngwana gage gona boragadi bao ba tšea kae maatla go ganetša mmago ngwana gore a bone ngwana gage boragadi ba se ba nyala ngwetšie gona boragadi ba tšea kae maatla gore ba boloke ngwetšie ya bona ko ebile ba be ba rake ba gabo mosadi gore gore lena koko le file batho ba le mmerekola ra ba rie ba ne ba nnoši wa tseba moroka ge lapa le ka hloka order la be la tseba le ke bakgonyane gore ga le ne order bakgonyane ba tlo bapala ka lapa leo ge o bona ba bile le matla go ba tswalelela mogonyane o tseba makoa a lapa la koko thata le mashaidi a lona ka moka ebile ba ile ge ba botša koko gore ngwana re tlabegile mo ngwana o hlokofetše go ya ka nna le ka mogo ke tlhong ke bona batswadi ba dia ka gona motswadi o namela same time before ngwana ya mmušareng a re tsebe gore na morwedi ya koko o tlhokofetše le la bokae mara koko o ile la bone kua batho ba le ba rera dilo tša ngwana gage le mang wa ka mo letlhakoreng le
koko o ile la bone morwedi a etla la bohlano a bolokwa mokibelo koko o ile la bone ene ka mogo nna re tlhong re bona ke re mahu a ba gona difamiling jaaka bo rena morogo mahu a ba gona ka baagišaneng mo o tla bona mogekolo ka baagišaneng a laela re ba re kua morwedi go padile ebile ka yona wena nako e ke ya spela jwale koko o ile la bone so go ra gore batho bale a go ba bohlokwa ba gore ba re riše koko because koko pale kore family ya bo mmagongwanoke e paletse ko go rwala maikarabelo from day one gape go ne le ntongwe moroka ge lehu le hlaga kana ba reng ke tlhoke kwa gantši mo familing ya ga sebothoma ba reng ba ibitsang kore ge ba bega gore lehu le hlagile ge ba bega gore lehu le hlagile family go ne family e tlang ka pela ka mgo ka kgonagalang ka gona and then dilo tša gore mohu tlo bolokwa jwang di-society di gona ga di gona re tlo bolokaneng di rerwa family e le gona gape go nwe le kgaetsedi ya ka se tlhokofale kua nna ka tle ka ya la bohlano ko begela ke batho ba le ditaba tša kgaetsedi yaka le gona ke re malome ka kapa before ngwana ya mmušare mmage santša e tlhoboga gore ke nnete mo ngwana ka o tsamaile that is why ke re koko o shaeditše that is why kua ba feleleditše ba ile ge ba fitla ka nako bona ba fitlang ka yona ba re e seng mo e re ke no botšha koko putšong koko ka nako ngwana ga go a robetše o gopola o reka sukiri sefago o rekang koko radio e gomotse a dira jwang ka lehula mmago ngwano o gopola le ya le reka eng like ya go thuša bakamola ya go ja goba lehu le hlagile gare ga kgwedi a le hlagile mo gare ga beke a wonna ke ile ke swere mokotlana mazambane ka fihla kwa ka ntšha le 100 ranta mogala wa gago ba le kae a ba le gona o ile goba a ya polokong ya no moroka nke re no kwa ba thieletše gannyane malome ka kapa ka go nakonyane e šetšeng gore ba tla re botša ba reng cause mama nka re o dutse matšetša a go feta a gore mohu sentse gore a dule ka mmušareng ba ba ka sona stop ka baka la certificate okay yeah motheletše 06095822251 060 060 958 2251 060 958 2251 ke mo e leng gore o ka no re letsetša gona motheletše wa no kwa gore kore o no re botša gore na o kwa eng fa ebile ke maele a mafeng a e leng gore mohlomongwe o ka fa koko mcrs mo moyeng tumela 060 958 2251 be re duma gore re ka topa o motee ba babedi ga ke tse borena re tla ba fitlhelelana 060 aga a ke re wa e bona mcrs o mo moyeng dumela mr mahlakola se le ka ena le bo Dr. Moremi ka mo ngwaneso re tengwa ya ka makomane ka magetleng tswe le tswa iname a ke bontse mo gore koko swantša kwešiše gore motswala ke ngwana girlfriend oya ngwana girlfriend a gone gore a ka tla dula ka gae
is highly impossible bana ba gage ba right ge ba gana mo motswala tlo dula ka gae le bolshetse le boletse ga botse le re swantse a tle ka go eta or is either ke go ne something and then go gape tabe o irile nyo ke bothata jo bogolo o bana morodi ya go ka moraga le bati go nwa le re bolela so le ba bulukile kota kwa ba go tla re gona go bana re gadi ya gana o morodi ya ga hlogoriwa gona re something is fishing ra gadi ya ga no ba tseba ro rile nka o morodi ya koko aka se ganetse bana ba hloboga mma go bona a ganetša motswadi a hloboga ngwana gage ka nnete ruri it's highly impossible o no kry-a ngwana wa gago a berekela lapa la ragadi re bolela so a ke tlo a lolololo bana bešong ke a bona gore nako jele ke magotle ka gore jalo kere di a mona maruri a dinape di tloge di lebe bopedi ngwana tate agankeke aga MCRS o mo moyeng dumela MCRS dumela MCRS thobela wow ke fele ke bolela ke re ga motswadi re a phoso ngwana ga re a phoso mogaleng o tlo re fe ngwana o irile jale banyana ba bantši o ka ba lebelela ba ba saineng bo mma go bona ba tlhaba mme ke ba rile metsi ba bantšhitša magae barwedi ba bona and nte e kotsi kore o bolokela mo badimo ba mo ba sa go tsebe mo tshwanetse ka robala ka baka la re mo mo robatšang ntse ka mogong ntate morena e bolela gore malome wa la legogwa and then ra gadi sante ra kgera mokoti batho ba ka moka kwa sie lapeng la fatelesete o le ragadi ore malome ya moko gae robala jale nna maelang ka mofang a ra ithome fase a nyake thusa go tšea morodi ya lotu a mo tliše gae ga ba mo tliše gae and then ba nyake tsela mo dong tša fete gore no ba tloya jang kgotsa ke re ke wape mokhudu ke ko 3 weeks mo se ba pala ke tšhelete ke la ra ithome fase ntše a tlhokofetse ya kgonagata ro rona motho da dilo tša moneo di tlo loka ka mmalapeng dilo tša gage tša manyalo le bana e hlakahlakantšha ke yone laneng oya now e a re ne le bonnete ba re gona wa berekisa masakolo a bolela nnete bolele ke rakgadi ya go ngwana e seke ra etšhaba ba gana ba motlhobogo nagana o gana motho a hloboga ngwana gage o gana bana ba mohu ba hloboga ene o se wa leloko la gabo motho o no ba wa ka kua bogadi ka kua ndalo o ra le fule o le ga ka mo a gone motho le ishenge mo penta be ya aba ma ala ba ka mo re le banta te phahla mhlaka nka topa wa mafelelo MCRS o mo moyeng dumela MCRS dumela thobela ka kapa mokgokolo o na le phofo ka mahlakoreng ka moka number 1 ke ngwana nyatsi number 2 ngwana nyatsi e ya gapeletsang go tsena ka lapeng number 3 kra number 2 ke taba ya ngwana ya soga robala kwa tleng bebele a re nyako no e tšhaba ga botsa re be ga botse gore ngwana la ga robala ebile mokgekolo diphoso tša di dira mo sedimong a re warra sedimo seo sa ngwana a re wa tla a phasetso ka mogao aga o ka se re be on hold ke rena re swantšeng re go be on hold tata go rena re ke nagana re feditše moroka eno e re phapa mowe ke moka o nape o ba fe di-phone number koko re tlatla re mo thuša re tlatla re feleletša tabaga ka mola gore bona gore na thušwa gage ke e go tloga mo e ya kae thoben koko o ne phoso tše ntšhi di nyaka go lokišwa ene re ka se di lokiše o nonnoši re ka di kgona re ne le bageno le bagabo mogalabo wa gago
le mo mmago ngwana o a beilwe go gona go tloga moo tate o theeditše radio o theleditše re ya kgopela a tšee maswafo a iše fase re ya go lokiša dilo re ya go di gata gabotse dilo tša lapa la lena koko di tlo loka di tlo ba gabotse magagešo taba tše di bolelwang mo pitšeng tše kgolo ge le dikwa di bolelwa moo le tseba re ga gabo le na di gona goba o ka gare ga tšona maele a o a tšere mo napa o thome go a berekiša ska wa emela gore go tlo go be le phošo malome ka kapa a ke fe batho difounu ke 071 398 1508 ke tša kua gae founela mme o gone bjalo gore mme mporofete ke moporofeta o re mporofete ke nyaka go fola ke nyaka go swana le ba bangwe ke nyaka gore le nna tšaka tša bophelo ke atlege 071 398 1508 wa di founela founu tše gone bjale ke mme moporofeta kua ga moremi ge o ka mohloka ko go fotša moporofeta o mongwe gape kua ga moremi mmereko wa bona ba bereka go porofeta a go no mongwe ba o berekang magagešo ko ba tswa go go rutwa and then ge o ka ba botša ka taba tše and then dilo di a loka ke bona le tlo ba kry-ang ka sefuthung go sasa go ba founela 082 065 1583 082 065 1583 go moko ka ro sa robetše mmotse gore mama modimo re tsoga o mporofeta o mpotše ditaba o ka founela moruti malefo go sa kry-e baporofeta re ba kry-a re batla le ya mo go moruti o founela 072 133 6761 wa botša malefo mo re baporofeta ga ba sware difounu moruti bolela le baporofeta ba mporofeta 072 133 6761 ke bona o tlo ba kry-yang go sasa ba apere dijase tša ga modimo ka gore nna ena ke no ba moroka ke no ba le ya ka ya mašole go buka o e tla founela 071 414 5880 071 414 5880 o no re mmagonono ke bolela le nna o mpukele ke kgone go gatlhana le ba ga moremi go ba tsoša karabo ke mmoditše ka re a go robalwe mo tsošeng ba gešo go 060 959 0303 lenanego lena la monna magopa le tla re ge le tla morobatša karabo ge ba robatša batho le yena le tla morobatša magešo ke lebogile thata malome ka kapako go leboge ba theeletše ba motse ka dikgokaganyong tša leago ke a le leboga koko a reng kua polelong